بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. حاضر ودان تبوي امها لوبتي مسلم اخونا اختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لوبتي اخونا اختم دوه ادوه کی ඔනවිහි සතේක නුවදිහ හවනාහරුගේ මේ මහුගේ භාරවණ දුවස් මුලි දුනියේගේ මීහුන්ගේ ලෝත අමාස් වෙෆා වණි ඇමරිකාගේ මෂහූර් ටීවී නෙට්වර්කේ CBS නෙට්වර්කුන් දුර දක්කමුන්දියා ප්‍රෝග්‍රෑමේ 60 minutes කියා ටෝක් ෂෝ ඒ ටෝක් ෂෝගා ප්‍රෙසෙන්ටර් මි සුවාදු කරණි ඒරු ඇමරිකාගේ ෆරාතුන් අලිෆ් දාලා කනඩා ෆොරි දායිමි මන්දුබ සුවාදෙන් මි කරණි ඒ දුවස්වරකි අලිෆ් දාලුගේ ෆරාතුන් මුස්ලිමුන්ගේ ෆඛරු වෙරි තාරීඛේ ඔයි ඉස්ලාමී උම්මතුගා වෙරිකන් කොෆාවා බග්දාද ඒ ගෞමක නිස්පෙවා ඉරාග දතිකුරුගමුගේ ෆියවල අලාෆා දුවස්වරු එම නුස්වෙරියාමි සුවාද කරණි ඉරාගම් මිහාරු ඇමරිකායින් ඉස්ෆෙෝවේ අලිෆ් දාලු මෙදිවරකෝ අලාෆාවා දතිකුරුමුගේ ෆියවලුගේ සබබු ජපානුගේ හිරෝෂීමාය ඒ වට්ටාදි බොමුගේ ඒ නවරස්තේක 40-55 දෙවන බොඩ හංගොරාමයි තෙරේගා එලි ඒ බොමුගේ නියුක්ලියර් බොමුගේ සබබුන් අසරු කුරිවර වුරෙන් මා බොඩ එබ අසරු කුරේ ඉරාගුගේ කුඩ කුදින්න නුවත මි අලාෆාවා දතිකුරුමුගේ ෆියවලුගේ සබබුන් ඉරාගුගේ එත ලක්ක කුදින්නේ බණහා හුණුකම තෆාතු බදිතකුගා මරුවමුන් එබදේ අරුණුගේ සුවාලකි තිබේ ෆොළු අලාෆාවා දතිකුරුමුගේ ෆියවලුගේ අගු මි දක්කන් ජෙහෙනි ඉරාගුගේ තුත්තු කුදින්නේ මි රංගලු අගෙත්තෝයේ අදා කුරන් ජෙහෙ නොත මි රංගලු කමෙත්තෝයේ ජවාබුගා ඇමරිකාගේ ෆරාතුන් ඒරු අදිස්තාද කණ්ඩාලාෆ හොන්න මන්දු මි වුණනි කොඩකො මඩු ජෙහිලාෆා මි වුණනි එයි හැම රංගලු කමකේ ඉරාග අලාෆාවා දතිකුරුමුගේ සබබුන් ගෙල්ලුම් වණි ඉරාගුගේ සරකාර කන්නෝ මරුවගෙන් දනි තුත්තු කුදින් හාලුගා ජෙයිෆා තිබි නිකමති අංහෙනු එහෙනමස් අංහෙනෙක්ගේ දුදු කුරි සුවාදක අංහෙනකුමි ජවාබ දෙනි එයි හැම එම්මෙ රංගලු ෆියවලකේ කොම්මේකස් මිබුනේ වුණු මන්දූබ් ඒගේ එංගහරු ෆහුන් නවාරස්තේක නුවදිය හැව්වනහරු ඒන වණි ඒ ඉස්කුරේෆා වණි ඇමරිකාගේ ಖಾರಿಜಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕಮ ನುವತ ಅವಣಮೆಂಗೆ ಬಹೊನ್ ದಿವೆ ಅವಣಮೆಂಗೆ ಟಾಮ ಬುಣಾ ಕಮ ವಾಣಮ ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಮ ಏಯ್ ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹು ದೌರುಗ ಎ ಫಹು ಏನ ಗೆವೆಗೆನ್ ಗೊಸ್ಫಾ ವಣಿ ಮುಳು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ತಾರಿಹುಗೆ ಫುರತಮ ಫಹರ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಫಾರಿನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಮಗಾಮ ಇಸ್ಕರವಣ ಅಂಹೆನಾಯ එකමුගේ සාබුන් ඒන වෙගෙන් ගොස්පා වණි නොත ඒන ෆාහකකො මීඩියා තකො ඒන සිෆකුරි අංහෙනුන්ගේ හග්ගුතහුගේ චැම්පියනුන්ගේ ගොතුගා එහෙනමස් ඒගේ එංගහරු කුරින් ඒන එබුණනි කුෂෙන්නේ මෞසූමු කුඩ කුදින්නා එකුදින්ගේ මයින් බඩ මරාදුමකි නොත මරුවන් දූකොල්දුමකි එයි මස්සදේ නුනේ මිදෙන්නවුණු ಖಾರಿಜಿ ವಜೀರ್ 23 ಮಾರ್ಚ್ දෙහස් 22 හුගා මීගේ දෙදුවස් කුරින් වණි මරුවෙෆා එන මරුමා එකු ඒන කොෆාවා එකකි ජරීමාත සෝෂල් මීඩියාගා මි වේති විදිය 40 අග්ගඩිරු තෙරේගා වර ෆුලාක ખાસකොන් ට්වීටාගා වණි එවාහකත අලුන් දෙකෙන් ෆෂාෆා එක්කොළුන් ඒනගේ අවුන් දෙම්මෙ මි කියාදින් ඉන්ටර්වියුගේ ක්ලිප් තක වීඩියෝ තවස් වර ගිනෙන් එබ ෆතුරා අනෙක්කොළුන් දුනියේගේ එත ගවම් තහිගේ වෙරින් ඒනේකි ඉන්සානි හග්ග මස්කෙ කොරි මීහිගේ ගොතුග සිෆකෝ ඒනේකි අංහෙනුන්ගේ හග්ගු ත හිමායි කුරි බතොදේ ගොතුග සිෆකොර මුන්දේ තොබෙත අහුන්නේ මී මියදු අගුණ මෙන්න දුනියෙන් ෆෙන්න මුන්දා මන්සරු තකේ අගුණ මිදෙන්නේවි ඇමරිකාගේ එම්මෙ ෆුරතම ඉස්කුරේ වුණු ಖಾರಿಜಿ ವಜೀರ್ නොත එම්මෙ ෆුරතම ඇමරිකා ඉස්කරවුණ අංහෙන් ෆොරින් සෙක්‍රටරිගේ දෙ මූණු අගුණ මෙන්න ಫೆನಿಗೆನ್ ದಿಯ ವಾಹಕ ಮಿಫದ ತಫಾತು ಮಿಸಾಲ್ ತಕೆ ಅವನು ಮೆನ್ನ ದುನಿಯೆಗೆ ಮೇದು ಫೆನಿಗೆನ್ ದೇ ಎಕಕ್ಕು ಎದ್ದು ದಕ್ಕಾ ವಾಹಕ ಏಗೆ ಅನೆದ್ದುವಹು
එහෙන් ගොතක අනුවත ඉදක්කා වාහකයා ඛිලාෆා එබා වාහකතක දක්කා අගොන් මෙන්න හෙඳුණු ෆෙන්න මූණෙන් නු ඉරුසේරු ෆෙන්නනි අගොන් මෙන්න එද්දු ෆෙන්න මූණෙන් නු ඒග අනිද්දු ෆෙන්නනි අගොන් මෙන්න එම්මහු ඒන ಹುಣ್ಣ ಮೂಣೆಗೆ ನೋ ಅನೆಮ್ಮಹು ಏನ ಹುಟ್ಟ ಫೆನ್ನನಿ ಅವಳು ಮೆನ್ನ ಎಂಗಹಾರು ಏನ ಹುಣ್ಣ ಮೂಣೆಗೆ ನೋ ಅನಿಯಹಾರು ಏನ ಫೆಣಿಗೆ ಮಿದನಿ ಮಿಕಂಕಂ ಅವಳು ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಗ ಫುಳಾವೆ ಏಯಿ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಕಮ ಏಯಿ ಮಿನಿಮಂಕಂ ಕಮ ಏಯಿ ಹಗ್ಗು ಕಮ ಮೇದು ಅವಳು ಮೆನ್ನ ವಿಸ್ನಾದೀಫಿ ನತೀಜಾಯಕ ವೆಗೆಂಗೊಸವಾವಣಿ ದಿವೆಹಿನ್ ಜಮಾನುಸುರೆನ್ ದಿವೆಹಿನ್ನಕಿ ಬುಣಾಬಹುಗ ಇತುಬಾರು ಕೊರವೆ ತೆದುವರಿ ಬೈಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ತಿಬಿ ತಿಬುಮ ಮೇದು ಲೊಳುಂ ಅರ್ವಾದಾಫಿ ಮೇದು ಸಿಯಾಸಿ ಮಂಫಾತಕ adi taakun jehe duniyevi eki edun takuga medu algon menge buna bas algon menge dudu algon men mihunna de yaginkan medu algon men modela e yaginkan faru buda jahafi ade medu algon menge terega munafigunge sifai kamava de muuna nuwata de angen wahaka dekkun de muunuge verin ginawamunda kami medu algon men satten satta muslim gawme gotuga tibe mujtama gotuga tibe algon men hitama koren jehe kame enkamu mifada min eggani sifatakon algon men durhedive algon men na tafatu muuntahuga tafatu shiyaru takuga algon menge deena algon menge watana algon menge saqafatuge mativerikamu algon men durhedi kuruma koromunda maseke takamedu he ara algon men tiban evejehe hemima mi mativere maqsaduga algon men mire tibe fonnam mi genisteni demun mi khasa darus insaf ko devani jamiyat salaf ke idumenge majdihuge rais Sheikh Ahmad Samir Ibrahim Sheikh Ahmad Samir إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين لوبيت عزتري اخونا اختم मेरे अलगोन में वाहदा कमजीफा व मौदुआ की देमूनु एक कुड़ तारुफ आर्गुमेंट इविगे हिंगच हकीकतुगा मी मौदुआ की अलगोन में कोम मीह कविस विस्ना फिकुर कोल्लाफ कम गवानमा दुनिया गिंगा एक हादिसा तकुं फेन्न मुंदा मंजर इब्रंग हासिल कुरन जे मंजर لبد الزتري أخونا أخت ألقون من إم فرتمان نبيسنا في كركل لنجي كما كي الله سبحانه وتعالى ألقون من دنيا قلبوا ألقون من متى شريعة يفبا ولبا إكلانج إخلاص تريكما إكوغا بيموغا إكلانج إكوانتك قائمكو بيموغا إكلانج شريعة تنفيذكو එකලාංගෙන් ඉඛලාස් තෙරිවා තෙදුවරි වෆා තෙරි බයි කමුගා උම එකලාංගෙ අගමන අමුරු කරවා ෆාක් ඒ අමුරු ෆලකි අල්ගොන් මෙන්ගේ දුනියවි ඉස්සත උඛරවි ඉස්සෙන් ඒගා ශාමිල් වෙෆාව අසස් අල්ගොන් මෙන්ගේ දුනියෙන් අගමන කුරිමතිවානේ එම්මෙහා නුරක්කාතක ඒ දුනියේග අල්ගොන් මෙන්නා මෙදුගා මුආමලා කුරා හතුරුන්නා अलगुन में मितुरुं अलगुन साफ को किया देनी इस्लाम दीनु के जरिया भाई मीहुं इस्लाम दी मी मान कुरनी हमें कनी अलुकमा गुलिफावा कमे गोतु हमें कनी नमाज कम हमें कनी ज़काता रोद कम एगे सौबुं इस्लाम के गोतुगा मीहा दुनिया के दिरी उलबंदा एरुगा इस्लामी शरीअतुगे रुकुंतुगे मतीगा इंसाना दिरिहुरुम एब हुरुसेळे ए इस्लाम दीन की इब्बेन्नु इस्लाम दीन की अलगोन मेगे मुली हया अलगोन मेगे मुदला अलगोन मेगे फुरानया अलगोन मेगे मुस्लिमुगे बिंतंग अलगोन हिमा को रक्कातिर कुरवेनी
huriha gotakun algonme islamunna vek ei islam deen algonme kiyadeni kobakan algonme ge mituru islam deen algonme kiyadeni kobakan algonme ge haturu insanunge siyadata insanunge baajwerikan baruweri insani mujtama bina kurmattaka emme furtamanda ves insana egenje hagigate kobaka emihun samaluwanje farateki kobakan emihun ebeka goligen ulenje farateki al wala wal barag matwari aqid lobati izzeteri akhunna ukhtu ebe salega agun me hikogge nuwane islam deenuge gotuga algon mennan islam deenuge dushmanun edakka minwara edakka falsafaga edakka tasawwuruga islam deenu gotuga algon men tibuma algon men jaaga devenekam ebe sala gehnenu algon men nevre ma heyoko algon men nevre ma reetiko insaniyata muamala kurvi ifarategge muamala kit qur'anuga ta'rif kurifawa akhlaqi muamalatuge reetika mattaka Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratun akhlaqi sanaden hasil kurwa fawa wa innaka la ala khuluqin azim hama kashwarun kaleg faanu wakan kashwari matiregem wa akhlaqege matiga kan bayan kurwa hangudu matin wahi balai fa mammatu ri sahiba ekleg faanu ge washagen diri ulunu islamunna gatimage mihunna ghairu muslimunna yahudi nasara inna adheni hen deentaka millatawge mihunna ekoga emme rivetikom muamala kurbi sahiba wani duttura kurmet kuref ebes miheka nubuna wene ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ba mehna kurbi muamala huturwegen emi ekale fan adawat terivi ekale faanunge washagen diri ulunu yahudi inna nasara inna ekale faan nubakon hitwagenne ekale faana emi adawat terivi ehenne nubuna wene ehme lobet izzeteri akhunna akhtun ebbes halegga algon men islam deena algon menge deena deenuga adawattiren deenuga dushmanun adawattirevani fahargaves algon menge muslimun e deenuga Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurafa gotak algon men e deenuga Allah subhanahu wa ta'ala sharu kurafa gota khilafa algon men amille algon me ituru kantete ke ufaddati kinu akhlaq muslim ge goswegen no islam deenu gori akhlaq goswegen no islam deena uluno emme matiwari bekaruna bani ya adawat terikama kurmatlan jif emme ke qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala waras saf ko mikam bayan kora wahi kura fani walan tarla anka al yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum hama hila yahudi embe sedi nasara embe kalega faana ka emihun nurhene hatta tattabi'a millatahum kalega faana ebamihunge millata kalega faana ebamihunge deena ebamihunge wattafaaliya tabawejju madant ehembima hamekeni hallaki emihunna wen adawat terikan kendigen daana hamekeni hallaki emihun algon menna onna mikan kendigen daane gotaki hamekeni algon men emihunge millata tabaw bayfara algon men emihunge millata taba vias e algon men nameduga emihun nurheni kivegen to emihun gabu kora gotuga e millata taba umaki e wara bor sharaf e sharafaki algon men fada insanun haggu sharafenno yahudi deenaki mihako aqida gabul kogen wadeve deenenno yahudi deenaki yahudi lehinga yahudige nasdun nuni wadeve deenenno ehem bima furtama algon men gabul kurenje haqiqataki islam deena hedi algon mennaki islamun nabiti algon mennaki muslimun nabiti algon menge ituru evves sawbakanula hame ke nimi deena hedi algon menna adawat teriwa bayako abadu sulenek adawat teriwa bayako algon menna abadu me adawat teriwe algon menna dekola mase kuramundak kit qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurafani ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا emihun kibamihunna kendineli hanguram kuramun edani hatta yaruddukum an dinikum in istata'u
එබෑම හුන්න කුලදානක ලිබේකම් ගවානම එබෑම හුන්න කුලදාන වානම තිබෑම හුඟ දීනුන් තිබෑම හුන් නෙර තිබෑම මුර්තද්දු කුරුමට්ටක් ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك فهميه دين دوك مرتد جميعا أديكتك كافر كتك مرو جميعا فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فإبامهن دنيا آخرتك إبامهن عملت باطل فامهن وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إبامهن نركاغ أهلورن إتنوغ إبامهن دائما دمتي بينت سورة النساء ستيك إبنايتك الله سبحانه وتعالى وحي كرافني إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا أما كشر كافر وني تبامهن نهوري بيان بجنبا عداوة تركمك التوبة أبنايتك الله سبحانه وتعالى وحي كرافني كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون එවරන්නම් එපද අහුදෙන් ඔන්නානි කීනකුන් හෙయ్యේ එහෙනි තෙබෑමෙහුඟ මච්චන් එවරෙන් ගදවගෙන් ෆිනම ගාත්තිමා කම ගුළුමක වෙස් අදි අහුදක වෙස් තෙබෑමෙහුන් නමෙදු එවරෙන් නුබලානත් එවරෙන්ගේ අඟයින් තෙබෑමෙහුන් රුස්සානත් එවරන්ගේ හිත්තෝගා එවරන්ගේ හිත්ත නුරහිගෙන් වා හාලුගේ ඒගේ තෙරෙන් ගිනමි හුන්නේ කී ෆාසිගුන්නේ නොබේ දිස්සෙතරි අහුන්නා බේර ෆුෂුන් අල්ගොන් මෙන්නම් එත බෑවර ශියාර්තකෙක් එත බෑවර වාහකිතක රීති කොෆා ඔෆ් කොෆා අල්ගොන් මෙන්න හුෂාල මුදනි දක්ක මුදනි එන්නමස් එබෑමි හුන්ගේ හිත්තෝගා ෆොරුවා ෆාවා අකීදායකි කීත් කුර්ආනුගේ සරීහ නස්සුන් අවමඩ බයාන් කොද්දේ ගොතුගා ඉස්ලාම් දීනා දීනුගේ උසූල් තක අදාවත් තිරු එබෑමිහුම් බිරුගන්නනි දුනියේගේ එහෙන් එබ්වස් නිසාමෙ දෙකේ නෝ එබෑමිහුම් බිරුගන්නනි ඉස්තිරාකියා සෝෂලිසම් කැපිටලිසම් අදී එනුම්වස් ඩෙමොක්‍රසි ෆද වදයි නිසාම් ත දෙකේ නෝ එබෑමිහුම් බිරුගන්නනි ඉස්ලාම් දෙකේ ඉස්ලාම් කුරීගෝ එක්ගොත ඉස්ලාම් අලම් අඹරා ඒ ආද වේදානෙත් ඒ ඉස්ලාම් දීන් ඒ ආද උමගේ අසාස්තක් අදිවස බොරි ඉස්ලාම් දීන් එමච්ච කායිම් බෆාවා එම්මෙ මතිවරි අසාස්කම් ගාවා කීරිත කුර්ආන් සලාමතුන් එබොයි ඉෆෙන් අලගොම් මෙන්න හුරිහා චබ කියාදේ අදි එෆතුගේ ශරහකම් ගාවා ශරියතුගා නෙන් අස්තුකම් ගාවා කීරිත මන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ සුන්නෙක් අලගොම් නහමෙ සාෆ්කො සහමගුම් වාරුදෙෆාවේ e sunnatuge nassuta sharah kurayfa fitta kit qur'anuge nusus ta tafsir kurayfa fitta algumanna hame saaf ko fora fave ehem wima e deenaki kuriga fadein medu saaf ko fennamu e deena mistakun embo rojo wejjekam ga waanama e baamehunge bara e baamehunge verikama e baamehunge nufuzu bimum filagos e baamehunge aniyawarika netigos bimuga adlu werikan qaim be timamenga amille eduntaka hingamunda bodati jarimata netigen daanakan ebamehun enge ehem wegen ebamehun islam deena khassake di kolwan algon mirtami faha kolli algon men tere bayemehun bunani islam deena hedi algon men islamun naviti muslimun naviti algon men guram kora bayako nule islami qaumaka viti qaumaka adawat terwegen ule bayako nule adi amudum mi zamanaki gaumutaka ara gaumuta lutuwa gaumutan hifagen aluwetkoggen ule zamane nune mi ekaviswana garne mi demokrasiya insani haggutoge zamane mi anghenuge haggutaka ekiyege haggutam minuwankumge haggutak kashoru kurayfawa zamane mi zamanuga tibuna hen kankame nuhingane hen names agunde haramba kamaki algun men tariyuga hingafori kamek ಫೆಫುತ್ತವುಗ ಅಲಿಗ ನುಕಿಯಾನವ ಫಹರಗ ನೇಗಿದಾನ್ ಎಹೆನ್ ನಮೆಸ್ ಅಳಗೊಂಡ ಗಬೂಲ್ ಕುರೆ ಗೊತ್ತುಗ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಗೆ ಲೋಮತಿಂ ಫೆಣ್ಣ ಮುಂದ ಕಂಕಮ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆ ಕಂಫತಂಗ್ ಅಡುವೆ ಕಂಕಮ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಗೆ ಜಮಾನುಗ ಹಿಂಗ ಮುಂದ ಹಾದಿಸಾತವುಗ ಅಲಿಗ
mikankamaki hingafane kankankama mikankamaki miharos hingamunda kankankama emihun edakka ekiyeki shi'arutaki hagigatuga algomne dakkamunda dalaekkan enge wara algonmenge sikundiga algomenge buddiga tekkan hunnan jehen helun terikamaki algomna fenna aduive dirasa kurave taketin algonmenge ibra hasil kur algonmendan algonmege dushmanun kiyade dakkade shi'arutaka hedi eba mehunge makarwari rewuntaka algonmen hellumennu faregas nobet izzetiri akhunna akht em algonmen me furtamanna qabul kurebe jehe algonmenna dekola bayek hanguram kurak ekiyege sifaga istamonna dekola hanguram kurak duniyage tafaat kankolto islamun diriule hurihatane gahen muslimunna dekola hanguram kuremundan ekiyege sifaga eki dati korunda kurmet kuremundan algonmenge mujtamaotoga islamiya qawmotoga diriule baamadu ehen jamaataka algonme undugule nokura defulum ballawa kon gawmeggato ego mugole baamadu eheni hen jamaataka muslimu adaatire ngulen faharegga bayako ghayru muslimun adiga tibegen e qawmegga muslimunna ekko bayako dire olamundati islam deena muslimuna nafratu feddu maddaka ghayru muslimun rawa rewmegga bayako muslimuge namuga nota muslimuge sifaga tibe bayako dakkuwagen kamen hinguwagen jarima hingafan ennamas ekankames rawa hingafon nani ginefara islam dinuga aduvun ghayru muslimun ekiyeke hen deentawga ahulwari ennamas awgumana mi fennani algumana dekola ekankoltoga midennevi jarimata hingamundat kit qur'an ga allah subhanahu wa ta'ala wani mifad jarimata kun algummen salameve kudin esse bayan bede faden algonmenge haturunna miturunna ki kobakan agumna bayan ko dif suratul maida ga allah subhanahu wa ta'ala satek ashara wa ayatu wahi kurafuni ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون إمام الجميع استكون أرجونا الله سبحانه وتعالى مخاطب كربني تبامه نو ميهون كترين جان يكورين تبامه نهوداش لا تتخذوا بطانة من دونكم ehni tebe mehunge kanta fasada kurumuga euren dulen nudenet euren edeni tebe mehunna dative undagume hamakashorun eurenge angam faalui ruliverikame adi eurenge hittoga foroifa wakanta ma bode hamakashorun teman raskalange tebe mehunna taka ayat bayan ko devvime tebe mehun visna bayokkamga weename em allah subhanahu wa ta'ala algommenna mukhatab kurabba eba mihunga nubakama neganikama eba mihun algumna nuniyellagen ulekama emihun hittoga foruifa wanghana kuraifa kankan hittoga forwa wanghana kurabwa fa kankan molad denodigemba hittoge veri ilahu agumna bayan koddeva fewan mi algon buna bunu mennon ehem miyege buna bunu menno ehem wima emihunge hittoga efada adawat terikama nekkama efada landu dinumuge negani vishnu menno onnanekama algon men dekumaki tarikh algon men bolala jehu tarikhi fafuttakum ibran hasil nukurum adi kobato medu algon mege lomatin fennamunda eke manzartaves algon men ei tagun tagun ujehe kantatte ekumuga bala ekankama ala anuda dokollu sateka nawaro ayatu allah subhanahu wa ta'ala hikurafani ha antum أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور تبامهم ايرندك لوبيوني ها انتم اولئك تحبونهم تبامهم جميعهم دك لوبيوني ولا يحبونكم
tibami hun deke emi hun lebbe nuwe ei emme hibwa kamakam mi dimawa kamaki anekka wala yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli huriha fettaka algumna iman baru sefetto ahulwarin algumna deke lebbe nuwe algona meti injila wes iman weke algona meti be zabura iman weke musa gafana bawale be takechka algona meti be iman weke isa gafana bawale be takechka algona meti be iman weke adi ege kurin allah subhanahu wa taala bawale huriha rasul be huriha rasul be konna bawale be huriha takechka algona iman varus emihun algona deke lebbe nuwe algomanna vejja buna vidanata emihun dek aharman ruli ennane emihun aharman fota iman nuwati aharman dek kiwe to ruli enn emihun ge fettaka algonmen imwaruga kiwe to aharman dek lobinuwa huriha fettaka algoma iman wars wa tu'minuna bil kitabi kulli huriha fettaka tibamun iman wa irus tibamun dek ebamun lobenuwe wa idha laqukum qalu amanna tibamun baddalu jabune aharman tibi iman wege وإذا خلوا إبامهم إكهر وجاء تبامهم دوكو قصيا الله عليكم الأنامل من الغيظ إبامهم تبامهم دك أن قدر وليغا إنجيلي كوريتوغا داغني قل موتوا بغيظكم كليك فان ودالواش تبامهم رولياس کے مرواش هم كشرون الله هتكوغا واها كم مولد نوديگم بارس كلان هتوغا وا كنك مولد نوديگم بارس كلانگه algomana me inzar debba fani algon men salamata rakkatir kan ikhtiyar kurbattak algon mege deena aqida ya algon mege saqafata algon mege muslimuge bintaka muqaddasata hima ko rakkatir ko algon men naki minimum mustaqillu baygotuga demiti mattak jehigen ayatuga allah subhanahu wa ta'ala kurafani eba mehunga nubakam bayan kurwa in tamsaskum hasanatun tasuhum tibami hunna hegote meduri vejjiya ekan euren hitama ek vede wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha adi tibami hunna deragote derakamen aslagem fiyam ekam emihun ufakure wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a tibami hun taqwa wariwe ebami hunge nuba revuntaka rakkatiriwe makarwarikum rakkatiriwe tibejjikam gawanama ebamehum nuba rewmakun evs gellume tibamehunaka nudevene inna allaha bima ya'maluna muhit nama kasharun allahi euren kura amaluta molad denodigem ba raskalan nobati zetri akhunna waqt algon men mita korime faha kori fadein algon men allah subhanahu wa taala fotuko bayan kurwa famwa deena hedi islam din nabeti muslimun nabeti islami qawmu takavviti algon benna nuni ellagen adawatterwegen ule kan keet qur'an ga bayan kurafa ewawun algon men qabul kuren jehen ei adubun dushmanun nameduga faraveri umaki algon men salamata rakkaterikam kuren jerka adi ekam algon men tayyaru eti men jehene ei algon menge aqida ya deena algon men watan hima ko rakkater kurmattak ei fahargawas baygamacha algon men adawatteru mattakennu Allah subhanahu wa ta'ala enge bigotuga algon menge hayar salamata rakkater kamayako kuriye gendiyo mattak ilahu algon men konduga alwa fa ilahi risalatu duniye kankolutoga furiyam koro mattak missa konnan ebamenge verdas kalange risalatu ebamenge verdas kalange shariye amanater kamayako forko dinu mattak ebamenge verdas kalange deen ebamehunna hame forum ga hore horastak nattalu mattak ei algon me to qabul kuren je haqiqat ehna mas ya khilafa kuren denna ifadain mi zamana ki ifada zamane nune mi zamana ki tawzib go zamane mi zamanu go hanguramate ke nukurane mi zamana to gaumuta ka narane nuifane mihen kiyage midakka wagate ki aslu haqiqatu ga barak bodak bayge makarwarikama algon men helluni medakka wage ki to qur'an algon men ekan e bayan ko deba ehen ekan nuwak lobat izzeteri akhunna akht demunuge darus algon men mi khassa korani algon men na khassa kom mi zamanuga fenige midiya emmen midennevi hamahamakama tawzibu eworkomuga jehi ebame hunge vishtuma fikura bayko kule
kilambofa tibi mihunnaves miyadu ebami hungegen gole makaru erkama hilatuge shi'aruta warar ragala engi ekankam fala ara duniyege emmeha kankoltoga e wahakata me dakkamunde hinduga mi wagutaki algomen waraboda mi visnalum fasihevegen wa wagutekkam gawati mietu duniyega ulani akame hingake tibefunen gillawat me duniyega konkametto hingage mulen duniyege hingage mole kamaki ekavissana qarnuga insani haggutaka insani miniwankama amilla istiqlala qawmuge miniwankama karamata rakkatirikama angenunna kodakudinna mihuriha farate haggutaka khiyal faala kur miniwankama mihuriha haggutake war reach furihamu kurwigen eki gawmutakan e hagguta devi duniye huriha insanunge badoha hunukam filagos kodakudinge bikakam filagos anghen tawlim furihamu kurwi ebihuna izzata karamegge nevi hama ebbes beka hanguramunukon ebbes beka hatiyarwik nuikka hatiyar heduma huriha kamen huttala emmen sulha masalas kama ko insani masata emihun e faalo kuri demokrasiya ek nizam toga hallu wefa ubwa gawmakan aragana ge mole miniwan gawmaka duniyege gawmakun aragana ge mole Ukraine kiya gawmaka Ukraine kiya miniwan dawlataka Russia kiya gawmakun aragana ge mole kihinetto ekavissana garnuga demokrasiye huriha kame reed kurevi zinetteri kurevi huriha haggoteke kashoru kurevi insana izzata karamen hoda deifa ve zamanuga kihinetto gawmaka arani nuwane kamenge to mi zamanu wagutun kolago mehun kolajjich alif dalu majlis harakat teriwan fashaf ಬದ್ದಲುವಂತ ಬಾಬಾ ಅಬದು ಹುಳವಂಗೆ ಏಕೇಕಿ ವೆರಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ತೆ ದಿನುಮುಗ ಅಲಿಫ್ದಾಲ್ ಮಜ್ಲಿಹಿಗೆ ಬದ್ದಲುವಂತ ಅಬದು ರಸ್ಮಿ ಕೊ ನೊರಸ್ಮಿ ಕೊ ಕುಲ್ಲಿ ಬದ್ದಲುವಂತ ಬಾವನಿ ಒಂದೇಣು ಕೊ ಬಾವನಿ ಹುರಿಹಾ ಗೊತಕ ಬಾವನಿ ಗೌಮುತಕ ನ್ಯೂಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ತೆ ದಿ ಮೀಸ್ತಕೊಂಡ ದತಿಕುರ್ಮಗೆ ಫಿಯಳು ಅಳ ದುನಿಯಾಗೆ ಎಮ್ಮತಿ ಖೋಟುಂ ವಗುತುಂ ಎಬಿಹು ಫ್ಯಾಬ ಅಂಗ ವಗುತುಂ ದತಿಕುರುಂ ಫಿಯಳು ಅಳ ಗೊಸ್ ರಷ್ಯಾಗೆ ಸರ್ಕಾರ ದತಿಕುರುಂ ಫಿಯಳು ಅಳ ಮುಂಗೊಸ್ insanum fahanal agos Russiaga walu janawaruna ves fiyolu tangala Russiaga bulale ves medu kommaskamge barunu kurengul bulale medak egomgo bulale dawle fahanal agos waki am fardunge amille zati mudatan evettakun hifattam fashaf falegga otiya faluga talulafa tanegga paakoffe zonuga talulafa karevis pikabevis doriyevis baskelevis karevis hurihachen huritakun talu miniwan gawmakun araganik demokrasi ge zamanuga nuwannon to ekame kineto wanik insani haggutan huri zamanuga kineto gawmak arani etas sateka mihun Russiaage agon doshin heddo divehinuge lefovas Russiaage waki fardunge hasateka faratuko macca 110 krom fiyola uriha benkutega Russiaage bantu khiyal faalakur miniwankan ege doru ege dekanya fulako huluwafa Europe ga Russiaage TV channel ta bantu Facebook bantu YouTube datikurum fiyola Instagram huriha gurame datikof gawmakun aragati mimi dakka wahake ranga evs gawmaka emihun gabukor ausulu gittereng aragen nuwan evs bek adiyawre gennuwan alum gabukor agotuges standing gabul kura hamenu insanu aniyawre umakki ekamako suwalaki alatto gawmege beh gawmak aram mole nuni miedu bayaku egawmakan aragen gawmak bayaku aragen kampodoge mole mihunnaki duwahaku gawmakan ara gawmege minuwankan ferigen fawa bayves nunto mi algon vistalan je noktak ibreng hasiyo kuran je noktak loba dizit rakhuna khun tarihan awman nazar hingala fiyam islamun nabiti muslimun nabiti islamun adekola hingafuri tarihuga bawr jarima to wa ka awman dekkidan
ei dakka kolunnaana wahake enno eka lobe izzetire akhonna ukhtun algoda mita dakka meoleni rasulullah sallallahu alaihi wasallam madina ga hundamaniko makka ga lashkar madina ngas kuri uhud hongurama ga haddi hebekalun shahid ko hebekalun gunawantakkendi wahake enno algonne dakka meole nabiya sallallahu alaihi wasallam madina ga hundamaniko gulifawa lashkar gwangas hingi ahzab hongurama ga wahake enno algonne dakka meoleni ಫಲಸ್ತೀನುಗೆ ಕುರಿಗೆ ತಾರೀಖುಗ ತಂಕೊಳ ಕುರಿಗೆ ತಾರೀಖುಗ ಅಸಾರ ಹಿಂಗಾಫಾ ಗತುಲ ಆಮತೋಗ ವಾಹಕೆನ್ನು ಆಗಮ ದಕ್ಕಮ್ಮೆವಳೆನಿ ನವಾರಸ್ತೇಕ ಸಾಳಿಹುಗ ಇಂಗಿರೇಸಿಂಗ್ ಅತುಂ ಹಿಂದು ಕೊರ ಮಿನಿಮಂವೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಕೌಮೆ ಗೊತ್ತುಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಉಫೆದಿ ಏಕಮ ಹಿಂಗ ಮನುಜೆಹಿಗೆಂ ಇಂಡಿಯಾಂಗ್ ಹಿಂಗಿ ಗತುಲ ಆಮುಗ ಮರಾಲಿ ದಿಲಕ್ಕ ಮುಸ್ಲಿಮುಗ ವಾಹಕೆನ್ನು ಆಗಮ ದಕ್ಕಮ್ಮೆವಳೆನಿ ಹಮ ಎದುವಸ್ಸರುಗ ಕಾಶ್ಮೀರುಂ ಕತಿಲೆವನು ಎಲ್ಲಕ ತಿರೀಸ್ ಫಸ್ಹಾಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗ ವಾಹಕೆ ವೆಸ್ನು ಆಗಮ ದಕ್ಕ ಮೇಳನಿ ಬೊಸ್ನಿಯಾಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಹೊನ್ನ ಅಖ್ತುನ ದೆಕೊಳ ಯುಗೋಸ್ಲೇವಿಯಾ ಹಿಂಗಿ ಗತುಲ ಆಮುಗ ಮರಾಲೈಫಾ ಮಿಹುಂಗ ವಾಹಕೆ ವೆಸ್ನು ಇಫೆತ್ತರಿಕಂ ಫೇರಿಗಿಂ ಫಾವ ಅಂಹೆನ್ ತಕುಂಗ ವಾಹಕೆ ವೆಸ್ನು ಆಗಮ ದಕ್ಕ ಮೇಳನಿ ತುರ್ಕಿಸ್ತಾನುಗ ಇರುಮತಿ ತುರ್ಕಿಸ್ತಾನುಗ ಚೈನಾ ಹಿಂಗಾ ಫಾವ ඉන්සානි බොඩු ජරීමාගේ වාහකේ වෙස්නෝ අවුම දක්කමොලනි ඒකා විශ්ව නගරනුග මිනිවංකම ඩෙමොක්‍රසිගේ හයාතුග මේ ඒකා විශ්ව නගරනුග මිදෙන්න විශේෂ ආරුතක වකාලාත කරමුන්ද දෞලත්තකයි ගෞමතකුම් ඉස්ලාමෝන දෙකොලන් අලගොන්නගේ ලෝමති ගහින්ගාෆවා ජරීමාතෝගවාක් මියදු ගෞමකුම් ගෞමක අරාගෙන් ඒ ගෞමුගේ රයිතුන්ගේ හග්ගුතක අරාගෙන් ಎಗೌಮುಗೆ ಅಂಗಹೊನ್ನ ಕೊಡಕುದಿ ಮರ ಎಗೌಮುಗೆ ಇಮಾರತ್ತ ಫನಾಕೊಂ ಹಲಾಕೊಂ ಎಗೌಮುಗೆ ಎತ ಮಿಲಿಯನ್ ರೈತುನೆ ಗೌಮಂ ಬೇರು ಕೊಲ್ಲಿದಿ ಕಂಬಡುವೆಗೆಂ ಎ ಗೌಮತ ರಶಿಯಾ ಅದೆಕೊಳ ಫಿವಳು ಅಳಾಗೆಂ ನುಣಿದ ಒಳೆ ಗೌಮತಕು ಹಿಂಗಿ ಜರಿಮಾತೋಗುವ ಕೂಡ ಕೂಡ ಮಿಂಬರೆ ಅವಣಕಾರ ದಿವೆಫುಳು ವಿದಾಳು ನುವಾತಿ ಸಮೀರುವೆ ನಿವಿನಿ ಗೌಮಗೆ ವಾಹಕ ನುದಕ್ಕೆ ಹುರಿಹಾ ವಾಹಕೆ ನುದಕ್ಕೇನೆ ಅವಗುಮಗೆ ವಗುತು ಏಕ ತಾನೆ ನುದೆ ಕೊಮ್ಮೆಮ್ಮೆ ಗೌಮೆಗೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಂಬಸಿ ದಸ್ ಸತೇಕ ಸೊಫಾ ಎನ್ನಗಾಣೆ algodam me kiyal deni hama bayen nuktat bay wahaga tang etas vihi ahardu hinga afri jarima kinetto algodam mita kiyane nokiyane ekamokos ibren hasil kurmattaka mi hindu kolaki wes muhim wagtekkamuga agum dek barumaga wahake ki dadi midake du deke on wahake dannawanto barumaga masale barumaye ki kuriza warak kurige tarikhun sura islami khilafat islam verikama kaume ಅರಕಾನಕಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ವೆರಿಕಮೆಂಗ ಸರಹತ್ ಉಸ್ಮಾನಿ ಖಿಲಾಫೆಂಗ ಜಮಾನುಗ ತುರ್ಕಿಗೋ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಖಿಲಾಫತಂಗ ಅಸ್ಕರಿ ಬಾರು ಫೋರ್ಕ ದಿಫಾ ವರ್ಗದ ದೌಲತೆ ಒತ್ತನೆ ಬರುಮಾಕಿ ಅರಕಾನಕಿ ಎನ್ನಮೆ ಜಮಾನು ಸುರೆ ಹಿಂದುನ್ನ ಬುಡಿಸ್ಟುಂಗೆ ಅದಾವತ್ರಿ ರೇವುಂಗೆ ತೆರೆ ಎತಸ್ ಅಹರ್ತಗೆ ತೆರೆಗ ಗೋಣಾ ಕುರವಿ ಜೆಸ್ಸುಂ ಕುರವಿ ಇತರೇಕ ತಳಾಫುಳುಂ ಉಫೆದ್ದಿ ಮಜ್ಹಬಿ ತಳಾಫುಳುಂತಕ ಹಿಂದುನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ಬುಡಿಸ್ಟುನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ಜಸ್ಸ ತಳಾಫುಳ ಏಕಿ ಜಮಾಂತೋಗ ಎತ್ತಂಗ್ ಹಾಸ್ ಎತೆಲ್ಲಕ್ಕ ಮೀಹುಣ್ಣೆ ಮರಾಲೈಫಾ ಮೀಹುಂಗ ತಫಾತ್ ಹಿಸಾಬತೇಕಿ ಮೀದು ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಫೆಫ್ಫುತ್ತಕುಂ ಫೆನ್ನವರು ಮಾ ಗಿನ ಇಚ್ಚಿದಕ್ಕೆ ಎತೆ ಬ್ಯಾವರ್ ಬೇಕು ಎತೆ ಲಕ್ಕ ಬೇಕು ವನಿ ಕತುಲು ಕುರೇಫ ಎತೆ ರತ್ತಕ್ಕೆ ವನಿ ಅಂದಾಲೈಫ ಮಿಸ್ಕಿತ್ತಕ್ಕೆ ವನಿ ಅಂದಾಲೈಫ ಎತೆ ಬ್ಯಾರ ಗೆದರು ವನಿ ಫನಾ ಕುರೈಫ ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಗೊತ್ತುಗ ಎಕೆಪ್ಪೆಂಟ್ ದೇ ಮಿಲಿಯನ್ ಮೀಹುಂ ಎಕೌಮುನ್ ರೆಲ್ಲೈಫಾವನ್ ಎಗೆತೆರೆಂಗ್ ಹಸತೆಗ ಫಸ್ತೊಲಸ್ ಹಾಸ್ ಕೊಡಕುದಿ ದೆಲಕ್ಕ ಹದ್ದಿ ಹಾಸ್ ಆಂಗೆಣು ಮೀ ಅಂದಾಸಿ ಹಿಸಾಬ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮಿತಾ ಮಿ ಕಿಯಾದಿನಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಗೆ ಹಿಸಾಬ್ ಎನ್ನು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಗೆ ಹಿಸಾಬ್ ಕೆನ್ಯ ಬುಣಫಾನ್ ಕಲೆ ಮೆಗೆ ಒಳವಾಂಗ್ ಕಿಯಾಚಿ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಹಿಸಾಬ್ ಎಮಿಹುಂ ಗುಣಾ ಮಿಹುಂ ಬಸ್ ಬರುಮಾಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಿಫಕುರೈಫಾವನಿ ದುನಿಯೇಗ ಅನಿಯಾ ಲಿಬೆ ಮುಂದ ಬ್ಯಾಮದು ಜಮಾಅತ್ ಉತ್ತರೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆ ಇಂತಿಹಾಯ ಅನಿಯಾ ಕುರೆ ಮಿಹುಂ ಗೊತ್ತು ಅಲಿಫ್ ದಾಲುಗೆ ಹಿಸಾಬ್ ತಬ್ಬುನಾ ಗೊತ್ತುಂ ವೆಸ್ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಏಜೆಂಟುಂ ಎಮಿಹುಂಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕುರಾ ಮಿಹುಂ ಬುನಾ ಗೊತ್ತುಗ ದುನಿಯೇಗ ಎಮ್ಮೆ ನಿಕಮೆತಿಕೊಂ ಹಿತೆ ಎ ಜಮಾಅತಕಿ ಬರ್ಮಾಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಎಮಿಹುನ್ನಕಿ ಅವೆಟ್ಟರಿ ರೆಟ್ಟೆ ರಹಮತ್ತರಿ ಎನ್ನೆ ಬೈ ಗೊತ್ತುಗ ಸಿಫ ಕುರೆ ವರ್ಷಾಗಂತಿ ಬೇವೆಸ್ ಕೌಮಕ ಎಮಿಹು ವಣ್ಣಾಕ ಹುದ್ದೇನುತ್
එව්ස් ගෞමකන් අරාකන් හුද්දේ නුදේ වශාගෙන් බන්දු කරේෆා ඒ වේනුගේ තෙරේග එහුරිහා එම්මෙන් ගතුළු කරවි එබෑ මෙහු මරාලම් වෙද දුනියේගේ තෆාස් හිසාබ්ත ජහාමෙන් තෆාස් හිසාබ්ත දකඩිද එම්මෙ අලගොම් ෆාහකුලුන් ජේ නුක්තායකි මිහුරිහා ජරීමාතකෙන් හිංගමුන් දියරුග මේ ගෞමුග වෙරියෙක් ගොතුග මිහුරි දුනියේගේ සුල්හාගේ ඉනාම ලිබ්ෆාවා කමනායි अंगन तक अनियावरिवन कोडकोन तक मरन अदि कोबात में हुरिहा कम हिंग मुंदारस एनाग हग्गुगा ई आबक वस्नुवे ए सुल्हागे इनाम हिफां हुरे ए हुरिहा जरी में हिंगा अरुगा एना देकोलन गलेने फियवलस ए गौमका देकोलन गलेने फियवले बस्नेक मियदु रशियागे सिफाना देकोला रशियागे सरकारा देकोला में हुरिहा फियवल तक आलमुंदा दुनिया के हिंगो मिदा बारा इनुफूस के हंगुरा मैगा मीस्तकुम बिककुरुमा निकमति कुरुम का हंगुरा मैगा डेमोक्रेसी के हग्गु तकुगा अवागा मीस्तकुम जस्साव बैतिब्बागे देहास एका इस देहास एवना हरुगा अफगानिस्तान अमेरिका इन हमला दी दिगु हंगुरा में फेश विही आहार दुग हंगुरा में ता गोफावन देहास नोएकुन देहास एककं आमुग तेरें नवारहास इससे के सालिस तेमिह मरोफावे अदि 30 फसास अस्सते के नोदी नोए मेहु जखम बफावे आवगोनो के तफाइसा बिफरी तंकोले फातो एकीवेगे तो देहास एककुन देहास अशका हवे मुद्दतु के तेरेगा हिंगा दिए एवस मालूमाते एमिहुं एजेंसी तकुन रिकॉर्ड को फेने एदिगु मुद्दत की एम्मे गिनां अफगानिस्तान का मिहुं मराफे जमा एवस रिकॉर्ड को दक्का फेने एमिहुं जही वारे एमिहुं बेली वारे एमिहुं दक्का वाहके दुनिया के मीडिया तक में अन्ननिस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एककुफा मालूमात बुना गोतुगा ए मालूमात को मच्च बिना को मॉर्निंग एक्सप्रेस के अनुभव 16 अक्टूबर 16 अगस्त देहास एकाविह का शायद कुफा रिपोर्ट गवा गोतुं अफगान देकोलंग अमेरिका नेटो इंकुरी हंगुरा मेगा 40 हैंगहस 240 फस अफगान आम रहितुं मारूफावे अमेरिका का ब्राउन यूनिवर्सिटी कोस्ट ऑफ वा प्रोजेक्ट होगा हाम कुफावा तफाइस साबितोगा अफगान का इल्लक हद्दी हाहास में हों एबा में होंगी जरी बात होगा मारूफा अमेरिका नेटो का हमला तो का देहास फंडा के फाहुं अफगानिस्तान का आम मारूफा मिंबर नवारस्ते अड्डिहागा रशिया इंग अफगानिस्तान अरादिंग हमला तो का मारू मीहु नबरे मागिना अदि अफगानिस्तान तेरे हिंगाफा दाखिली हंगुरामत होगा मारू मीहु अदबरस मागिन अफगानिस्तान का हादिसा की इब्रतुम फुरिगिंबा हादिसा एम्मे फुर्तमान नग अफगानिस्तान एरी रशिया में अफगानिस्तान एरी मा रशिया देकोल हंगुराम कुरन निकुति अमेरिका निकुमे अमेरिका में हंगुराम कुरमट्टका रशिया का रईतुना देकोल अफगान में होना हथियार दे अदि दुनिया तफात कंकोल तकुम मीस तकुम अफगानिस्तान गाम गोवाल ए गोवालुमा एक्कों रशिया के सरकार देकोल अफगानिस्तान को जिहाद ऐलान करवन एकीवेगन तो अमेरिका का मसला तो एक गुराम करो मेदोस्यति एकं अनेक्का सेंबुरियास रशिया देकोल हंगुराम करे मुस्लिम के हीगा मुस्लिम मैदान हंगुराम को रशिया फस्साली मा देंगासेर अमेरिका में अनेक्का अफगानिस्तान रशिया देकोल एरु कुरी हंगुराम भी बेरु गौमकुं मुस्लिम बिमकं अरागे एमिहुं फस्साल मट्टका कुरी जिहादक अमेरिका में देहा सेके गैस अफगानिस्तान एरीमा एमुन अदकोल क्रोन हंगुराम वी टेररिज्म अदकोल क्रोन हंगुराम मी मिकिया देमोनक अलगोन में कुरमति हिंगा फुरी हादिसात अलगोन में बजे हेलुन तेरिवांग अलगोन में बजे अलगोन में वर्षागे अलगोन में सिकुंडी के मिलेफावा मी हुलंगु मीहुं अलगोन में सिकुंडी के वर्षागे लाफमेवा नाशिगोंडु फला लाफ निकुंड बजे दुनिया के वाणुवांगे बजे फारगावस अलगुन बेगे नुवाने दक्का वाह के कबूल कुरा दक्का मंजर अवागा एमिहुं जहा बेरक नशाबक लोबेती इज्जत रे अखुना अख्तुं अमेरिका का वाह के अंकोले इराक
dehas tine ashfanar october dehas 13 ga al jazeera ga shaya kofa report ga hama kofa gotun iraga dekola hulon gomotokun din hamala toga dehas tinakun dehas egare aham demeda faslak vergen mih marufa iraga hanguramaga ben bavari lashkar taw terega miyadu eqawmega hangurama hingati dunyege tafaatu kankolotokun kamboduwege mole e gawmega mihum mere mundate e gawmege insani karame gellingen dati duniya kolajjege mole ukraine ge fashas askari sifan irauga raituna de kol hanguram kori emihun iragum faba fani dehas avwana har ite bawr jarima take ukraine mehum bani irauga hinga eruga terrorism de kol eiruga komme vis bawate ge hatyaran huregen eya de kol efenu buna hatyar sita gune ebuna evessin eta gune ete bar be ku marafa eba mehun kurikamaki kuriganek askari barutak medurimati qaim kurit eruge atlantic and horoscope as emehun hamala den jene miedu america ga askari markas tak moli duniye kankolotok medurimati gewani qaim kof komme gawmak wasemon hamala deven met kuriga vejjam kandu horoscope onwanje medu emehun meti be as banda jaf ei duniyege mehga hanguramek yukura kantatek america ga national priorities project on ei america ga federal budget me hegotuga beenu kun barwala agency hamaku fagotuga iragara america ankuri hanguramen hedoku fa fasaing 12.5 million teacher ngu musarama jisse nen hardu adi america ga sate ga first million me hunda ahardu ga sihi farwade me huriha etche america hedokuri ki kurantu iraq ga insani haggota kashwar kurmattak iraq aniyaveri kiban salama kurmattak irauga anghenunge haggota kashwar koddinu mattak irauga kodakudinge haggota kashwar koddinu mattaka mihuriha hede america ga budget on koffawani hama emihun deke lobbying aniyaveri kannattalu mattak ehen dimalakan algom jehila mahenga libya america nato issoe libya hamaladi mi hamala akurin libya ke afrika barrugo emme mussandi akaw mul duniyege teluge deepent noen hissa kurani libya ke afrika barruge emme gine te ofadda qaum deha segara ge america ga new york times ge report ga libya eru veriya gazzafiyat idikola holonge heiterken libe faratta ka hawaladi hamaku fa gotuga dehas 11 wanaharu ekanives libya ga hangurama ga 30 haha fansas haha demedak adaka mihun mara leifawe adi faslak vergena mihun emihun ge goti gedoru sunnafati kufawe insani haggutonam evves gawmakun emunna dekola fiyalu ala kamboduwegen bayantan nere kamboduwegen emihun ge wahaga dakka anuhada terrorism noniya rayitun hagguga rayitun barwari kuruma verimiha aniyawari wegen eki riti shi'arto dashuga hanabe fanawendani islami muslim qawmuta halaku edani muslimu gedoru gellidani muslimuge furanata fahiwegendani israeluge bodu dawlata kandala afawa bimuge masahat furat korun nila kora israeluge bodu dawle fula kurumuge waadu medurumati gadbodu kurumaki deha segara suriya america russia debame guligen suriya ge hanguram fesh deha segaran deha sekavi diha ahar terega tillakka addiha anhas mihun gatul kofave 5.5 million mihun refugee na hadafe 2.4 million kodakudin taali mahrum korefave mi human rights observation emihunge insan hakutaka be idaratukum fahakof maulumat russia in chechnya gara hingi jarima nawarstega nodiha noega augustuga putin russia ga bodozir kama hawalu dehasanaharu january mahu furtamadu ena russia ga rais kama hawalu hama edu chechnya de kol hangurama elan kor hama e russia hama e bush nodiam hama e putin mi chechnya ga devana hanguram furtam hangurama hingi nawarstega nodi hataraku nawarstega nodi hayak hangurama ga russia baliwe chechnya minuwan kallibe mustaqil lokawme gotuga amille verikame elan kore eiruga chechnya efawani hulawunge bahuru ambes miniwan kaba hangurama kore gawme gotuga chechnya de russia de kola ei baro gotun america wadu kora
baren ojjam je nattala hatiyara sogennuane emihu name foraj emihu kamille malalima emihe kakuluga jeher roccin otas langalu ekam emihu name forar roccin ebbes betu oegennuwa ojja meche nattalan je nech halakollan je nukuli hatiyaruga wahake sekala wahake e hatiyar emihu otuga hunnan je hem betu horegennuwe emihu otuga hunnan jehni kiwegento emihu otuga hunnan jehni emihunne ki mihun marabennu ehme mihoko merumge vishnume bes naanna duniyege bes gawmakan ara bes jarima ennu hinga bay gatuka nikoli atiyar huttaka sanega masalen netta hiroshmi abongale se mihun ehem bima duniyege mujrimun atuka e hatiyar forwagen ehem mihunna birudakkagen ehem mihun lavva kankan kurumuga ebame meditwani haddufa nalaf eir hulo gomton kurin dennevihen tibi chechnya ekkola minivan dawlate gotuga ebame hun qabul kuri kamuke emihunge qabul kuri minivan dawle chechniyaga sunna jamaatuga aqeedaga macca rangalu da'wata rangalu baaru warikam faaluwe sunni dawlatege baaru warikam faaluwe hinduga ebame hunge raagu badaluwegen di isabam feshigen den hingi hanguramaga ebame hun sifukuruni terroristun gotuga hama e Russiaga dekola hama e Chechnya ekonko miyadu vistunge wani badalef deha saterega mihar Chechnya ga rais kaman hu Ramadan gadiruf ena genes Russia ngena amerika ma hawalu kuri ena ga bassaha ena buna daga lashkar fonwa ena buna goten hada mihako emihunge verikamuga behettu mattak isam ferigin dehas nuwegga ena ga maqsadu hasilwima emanake Russia ge rais ge maqsadu hasilwi namma serenne komme gome gotu gotas timanne buniyam punakame koggen ule bayakan ulenya hisam ferige odi barabar gawme egotuga Chechnya baba medu fennana argumennak Ukraine emihun eruma guligen wagutun ekolon lashkar medu fono angule Russia ekkol hanguram karan Ukraine de ekol Chechnya bassahanya rangalu komme gawme bis basnahanya adabu deve mi hangurama Chechnya ga hangurama nimungeruga ei deha hun deha snueka kuri hangurama nimuren marui mihunga rasmi adade rasmi idaratukum faahko fenne bay faratukum bona gotuga faslakka egmanaki baameli nenga mishkimu mi hangurama ga marufave egiterem giname hun wani gellif e miharus hangurama hinga mundani hama e Russiaya Ukraine hinga hangurama ki hama miniwan gawmaka araganu hinga munda hangurama ername seiruga tafatumune miharu tafatumunu miharu dakkamundani ehem wahake eru dakkamundani ehem wahake hama ya ko agum bisana je nuktai miyadu argumenterega mi hadisa ta hingamun dairuga Russia in Ukraine ang hamala dem feshi fahu fanarahas Ukraine yahudin hifafa Palestine ga bintaka etervech Palestine bintaka Ukraine mihu megennani Palestine genes Palestine ga anak kame homme baati bane kontenettoy gawmen hifagen ekama kamboduwegen anekka hifafe gawmaka genes ehume arwa Palestine kontenet etanakis be hifagen gadawenegen guletane Russia adekolan hifa Palestine ga bimuga Zionist yahudin tibegen gawmutaka neruma muzahara buku Palestine ga tibegen muzahara kurani minuwan gawmutaka aragennuwane kiyak unar emi mihare muzahu hora kuranti fasgandaki aragane fa fasgand eha bodan nifa okon amwe eha boda demunu dakkam darwas algon mennaka wanuwa vesnege Biden verikama hawali phone Palestine ge enghas godi thala sunna fatiko emihun gedorum wani nereifa International Middle East Media Center 17 February dehas 22 huga hamukofa tafaisab dakka gotun dehas 22 huga furtama aharu furtama duhum feshigen 16 February dehas 22 hamaya Francis ailai emihun game wani nere ei sateke Francis emihu holonga serege ettiris hamala Palestine ge amraytun amaz korefave fassedege 22 Palestine amraytum wani higher kofa ettere 40 no kodukudinna ha angenu himene eves miyego nule mi hamala taka dekola Israel dekola fierwala algona emme faha kolle nuktai alif daluga ras beve baddalume Ukraine masala be baddalumuga Russia ge board wazir online ko TV enage bayan den erima sateka etek gawmege mihu wagutun ruliyasken nikubegen die
gawmegge miniwankamang araganegen huri gawmegge waziraku alif dal majliha online ko waqtakkati etanga nutibem wek ero etanga terrorist bodu waziride ena etan badines nikunna gas nukere ena dekola echchepuna gas nukere mi algon menge duniye medu fenna ummida demunaki algon me muslimun mi kankan dannan jehena duniyege waanuwa engen jehena mi waanuwa engumaki emihum war roliyannakam ei tawlim nizam ga masale evs gawmege tawlim nizam ga emihum kura kanka enge anya ei masale tiben jeheni emihum bunima bunigotakan hada emihun dekki echen emihun dekki gotaka fenna bayago tibenya ehiri rangala enun gote banya eoti nubago em gome amazif mihuriya kame hingamun dairoga Palestine ge mihuriya kame hingamun dairoga egawmuge bodu wazir terrorist bodu wazir mi ulani miniwan gawmaka Russia en aragane ekama kam bodu wegen adi kurin denne wihen e Russia in refugee en gos mi wazembere kurani wes anikka wesama Palestine ga yitunge bintok dehas asharawna har mi demunuge wahake ki dakka kollana wahake enno dehas asharawna har June 7 July fanare FIFA World Cup bevuni Russia miedu Russia wani huriha mi harakato ke fara kurif World Cup Russia ge bevungur mi ubara bemunge demastus kurin Suriya ge duma kiya citiyaka chemical hathiyaruge missile teke Russia in difave eka radduga America mehun anekka hamaladi anekkas muslimuge tebbeku marali mihuriha kamen emihun echara faves emihun World Cup ge me mubarato ke farate nukure eko miharu gataruga bavan dehas 22 November gataruga bavan nimma fa World Cup Russia wan effara ko fa Ukraine eri Russia in miniwan gawmaka hamaladi miharwas miniwan gawmataka hamala demunda mihun me jarimata hingom meden dehas nuwanar Misru government mukuri captain Muhammad Abu Turaika enage joziga Gazzaya ek mihen hame ekani jahadagen dandangarima ehen jaha huregen FIFA in ena dekolo fiolo eli adi ena inzarudin ena enge kuliwaru siyasi nukurum Palestina dekola hinge jarima tawge wahaga bodum sei siyasi kur hame ekani muslimo ei goheke bodum Olympics dehas vihiwana haru Tokyo ga Olympics ga Algeria ge judo kulunteriya Fatuhi Nurin terrorist dawla yahudiyaka idikola ena kulenje hunima ekama inkar kuri ena dekola emmechega kule narana kom buni ega machak enaya enage coach diha hardu suspend kuri diha hardus hama ekani enaya ekkoge mechege dekola kure narana kom buni anefalin fennani ingiresige premier league mechta feshumuge kurin Ukraine ayu tibekam hama kurma huriha kulunterin karuga Ukraine didalwangen premier league wadu kora vihikulabuge komme captain ko Ukraine ekko tibekam fahagawa captain band huriha team toge captain nga amurukkur kulibalam wanna huriha supporter on Ukraine ekko tibekam ga shoor lefa benata hipaga wandange Ukraine ehiteru mattaka fund for that mechta kuleruga dandutoga behetti mi hama ekani timanda mitibe Gazzaya ekwe buneli vehisam ferigen imuna de kolanga sorry adabta mi kuliwaruga maidanuga terega wes emihunga faratum fennamuda demuno meedu algonmage zuwanun e farattaka taba efawa kuliwaruga maidan tawga mismihun hingamunda bodati jarima tan algomana fenno midani kurin denne Palestine hagguga bone komme faraku ei siyasi kame gotuga kuliwar siyasi nukurma anga emihuna fierwala ingiresi vilatuga mashhur football club Chelsea ge veriya Russia ge mahujan Roman Abramovich enage huriha vefartaka ingres sarkar datkurum fierwali emfo nawar ahar doswanding ena bedhetti club dokollanjo huli huriha gaume Russia de ko fierwalanjo adi kobato echen nubunaweti bumbese jarima akkamga fierwalun nala fiam egomaka de kolobes fierwalmattaka miedu emihun duniyage tafaat kankoltoga duwa mundan
තෙගොති දුනියගේ එම්මෙ බොඩ ඩෙමොක්‍රසි ඔන්න අලිෆ් දාල් එමිහුන් ගහමත බුණා ගොතුම් වෙජ්ජා ඩෙමොක්‍රසි ගහම බුණා ගොතුම් වෙජ්ජියා වෝටගේ එවරච් කොම්මේ ගොලියස් එක මොළ දුනියෙ මොනනි ෆස් ගව මුස්තරේ මෙය දෙම්මෙ හෙව්වා කමක දිමාවේ රෂියා දෙකොළ ෆියව අලම් වෙගෙන් සලාමතින් මජ්ලිහුග වෝට් ලා මජ්ලිහුග රෂියා වෙයින්ද හොරියා මේ එක්කොළ රෂියා නෝ වීටෝ කුරේසම් කෙන්සර් එක්ගොතක රෂියා දෙකොළ ෆාහගෙන ෆාස්නෝ එක්කමස් අවුන් දුෂින් කුඩේ දෝකෝ ඉස්රේල් මිකියා ටෙරරිස්ට් ජමාඅතුගේ නූස්වරියකෝ රෂියාගේ හංගුරාමයා බෙහෙගතුන් ඉබ්‍රතේ හෆිලාවල ලියෆ එංගරුග ඒන බුනෆාවේ අලිෆ් දාල අලුන්ගේ බජෙහෙ එහෙන් ගොතක තර්තිබ් කර එහෙන් ගොතක බජෙ අතුර එයි ගෞමතක මිබාවත ගෞමතන් එතා තිබ්මුග බදලුග එමිහුන් කබූල් කර බයිකාලා ෆිකුර්ත මෙහු අනකාස් යහූදීන් බේනවත කංකම් කුරේ නිසාමේ එමිහුන් සංගේ එමි ගෝහෙක් එකම අලගොන් මෙන්න එමිහුන් අලගොන් මෙන් ගාතුගේ හග්ගතවා හදක්ක දුනියේ මුල් හුරියා ගෞම එක්කොලන් අරාෆා කමෙක් කරම් බොන්ජසේ ඉතිර එම්බ ගෝ නෝ බොන්ජසේ සබන්නෝ ඉවාරුස් තිබි යොකුරණ මස්සලාග බේනුම් වා කොලක වෝට් नु දෙවේ මිහුන් බස් යුවන්න දක්කන්ජේ චන්දානු දක්කාත චන්දා බොඩේ වරක වෝට් පවර බොඩු එමි දුනියේගේ මේ කංකම් හිඟ මුන්දා ගොයි බයි මෙහොන්න හීවනි මි වරම් මුකද්දස් දුනියේගේ අමන්කම ඔමාන්කම මස්දස්කම් ගෙනස්තිමට්ටක උෆදවර ජමාඅත් එක බල්ලවා බයි ගෞමතෝක බයි ඉස්ලාමේ කෞමතෝක හිඟාෆරේ බොඩදි ජරීමාත හිඟිෆා හුරි නේටෝගේ UN ගේ ලෂ්කරතන් හිමායත් දීෆා සරහත් උතරෙක් එමිහුන්ගේ හිමායතුක එමිහුන්ගේ බෙදෙට්ටුම දශ වද්දා එමිහුන් මරා ලයිෆා හුරි මුස්ලිමුනා දෙකොළ හිඟාෆර ජරීමාත උතරෙක් mi algon men visna figur kolunje chame ay kumida awum tere fenna munda ane manzerei algon men tere gas divehim ves bay mehun midenna vikala sikundi ga kommesserege naatel leifa tibe mehun agonu dannawani den Allah subhanahu wa taala emunne hidaaya dakkawash em bedana farega bayaka ma boda gaya vejja bayaku dakka huriya wake gabul kuram vejjiya me question no fennane emme boda දීන් හිමාය කුරවැනි සෙකියුල වෙරිකමෙග්ගයි e verikamenga islam deen ta emboda hima kurani mi saaf ko bay me dakkamun dewa ka argument terega ofedi hedi bodu mun algon men emmen dandala dini jamiya mdn jamiya ge facebook page ka takuraru ko dakkamun dewa ke islam deen emboda hima kurani secular verikamegi terege ekam secular verikantoga islam deenuge ebbeskemen himaya nukurave kan algon fenna mundarus lomatin fenna mundarus duniyage emme bodu secular democracy ge india algon fene muslim ukhtege burgaga masalaga medu kangossen hisab burga hamege fotigonde bolugon eya hedi etan has eta lakka angen kudin kiyamu mahrum kuref e fotigon walaga school kanude kiyawa kanude bolugon fotigon kotu me sukon kure ehaggo mahrum arekka kotu me hukum kurani shariatuge islam deenuge asasen nuneik deenuge asasi kame nuneik ehma deenuge asasai kobakan asasi kankame kobakan deenuge farda kobakan wajib koba ekamas mi kadalani islam deen nu ehm deen toge mismiun emunge amilla asas to mach arna deenuge farda ki kobakan deenuge asasai kobakan bayam me kurani emun qawmu e qawmuga med muslimonna ki baamadu bay eko muslimonna ki boomadu bayno 200 million muslim duniyage emme bodu muslim abadiyoti e qawmuk emme bodu muslim abadi ehennames kan hungamunda manzaru algumana fennala wara saaf ko angi kashor evani secular gawmegga secular dawlategga islamuga haggo hima nukurwen adi hen huriya kamen hutta algon men sattan sata islami qawme gotuga o mi qawmu secular kor masake me kurani koffa me burani me qawmuga islam din hima kurani me qawmu secular dawlate qaim kogen la hawla wala quwwata illa billah ebe sajjabe ke bole mita kiha bod olwalu metto islam din ei algon men ge huriha kamaka gulun huri mati veri dine ei hame ken alokemenu alokame bes hima nukurwene secular qawmik konko me gotti hima foti
මුස්ලිම ගහුරි හාගොතක හිමා කරවේ දවල තිබේ ෆුලන් දක්ක එවස් කොමෙන් ඕනා එවස් කොමෙන් ඕනා ඉස්ලාම් ඒගේ හගීගේ මානාග කුරන් ජෙහෙ මින්වර මුස්ලිමුන් තම්ෆීස් කර කවම සෙකියුලා කවම බෑවර කන්තත දූකොගෙන් බෑවර කන්කොන් එෆරාවෙගෙන් එත බෑවර කන්කබෙන් එමිහුන් දූකොල්ලාගෙන් එමිහුන් ගෙතරේ දිරවල මුන්දනි ખાસ ෆිගුහෙක් ඉස්ලාමී මයිනොරිටි ෆිගුහක් माने की इस्लामी दौलतिगा मुस्लिमुन अन्न फिगु हुकुम तकवरे तफातु ضروري हालत तक गुंगोरी हुकुम तक मेदे कौम तोगा फिगु हरि मिस बयान करमुदन हालत को तबला एकिंग दींग हिमा करमेन्नु ए इस्लाम उसूल त हिमा करमेन्नु मियदु मिहुरिया कम हिंगम दारुगा अंगेनुगे हग्गुतक अंगे कोदिंगे तालियो मसे कर वकालत कुरी हम एककुगे बस खबर निवे ट्विटर फेसबुक एकच्चे बसने हम चुप क्या हुरिया मेति एकमको මීහක මුර්තද්දුවගෙන් ඒනා දිම මීහක එච්චේ බොනෆියා සෞවිස් කටියට තෙරේකමල දුනියක හුරිහා ජමාතුන් බයන්නර එම්ඩීඑන් මස්සලාක සෞවිස් කටියට තෙරේ සතේකෙත ජමුයාකුන් බයන්නර මිසරහද්දු සතේකෙත ජමුයා අගොන හිවණි ඒ හුරිහා ජමුයාගේ ලෙට හෙඩ එකකතු ගයන් ඔන්න එම්මෙන් තයහා වහන්නේ ගා මීහු නිදාවස් තිබේනත එකි ගොමතෝක වගුතු ස්තෆාතු ගාම බද්දලුන් තක මෂවරාත සොන්නන් ජේනත එහෙම මිකාල කමෙක් ගොජ කොම්මිහක කොම්ම ජමුයාගේ නමුගස් නිරවේගත කන්නේ ඕන්න එක මිදෙන්න විකාල අලගොමන්න ගුළුන් හරි කම වෙජ්ජාම් හම එව්වස් මිහ කලනුත රිෆියුජි නා කුරා මුආමලාත තෆාත් කුරු හම ඉන්සානුන් නා කුරා තෆාත් මුආමලාත් එමිහුන් ගෝ මෙදනි එම්මෙ ෆුර්තමාන්න මැනිෆෙස්ටෝ ලියුනස් ගාවුන් ලියුනස් එම්මෙ අමකුණ අසාස ලියුනස් ෆුර්තමාන්න කීක තොලියන් මීහව ගබූල කුරා ෆිකුරකුන් අකීදායකුන් කුලයකුන් නස්ලකුන් නිස්බෙව්වා කවමකුන් වංහයකුන් තෆාත් නුකුර ෆුර්තමයි බාර කිහරිත් දෙන් ආගොමඩ මිහිවණි ඒ අසාස්ගේ මච්චසේ මොලේ හොළඟු මිහිඟනි එවාහක අලගොන් මෙන්න තාල ෆීලින් ගොවෑගෙන් ඒ අඩුග අලගොන් මෙන් කම්ෆෙ බීරෝෆා තිබ්බා ඒක මච්චෙන් අලගොන් මෙ ලෝකණකොගෙන් ඒ හුරියා අච්චක ඛිලාෆා හොළොන් කමුගෙතම ඉන්සානුන් එමිහුන්ගේ මානාගේ ඉන්සානුන් කී එමිහුන්ගේ කුලාගේ එමිහුන්ගේ අකීදාගේ එමිහුන්ගේ විශ්නුමුගේ එමිහුන්ගේ අකීදාගේ එමිහුන් කුලනුනේ යමුන්නකී ඉන්සානි කරාමාතුක අහුල් වෙන්නේ නෝ එමිහුන් ගබෝ කර අගතුක හංගුරාම කුරංජේ හැම කෙරේ මෙදිරි මත ඉස්ලාමි ගොමතක හංගුරාම ඔන්නජේ අබදුස් හංගුරාම උෆෙද්දුමා හංගුරාම කුරුමා හතියාරු දෙබෑම හොන වික්කුමා හතියාරුක මාකෝඩ උෆෙද්දුමා එකේ ශියාර්තෝග එකේ ගෞමතක මිහුන් ෆොනුමා මිහුන් මරුමා මිහුරි අකමක මිහුන් රාවාගේ හිඟ අපට ජරීමත් එමිහුන් නකේ එහෙමින මුකද්දස් බයි මිසාල් තවුන් දන්නවාලා නම් ෆහකන් අස්තිලෙ බයි මිසාල් CBC news agency news වරිය යුක්‍රේනකේ ඉරාක අෆ්ගානිස්තාන නෝක බොනෆාවන් මේකේ ඉරාක අෆ්ගානිස්තානේ නෝනේ මේ තහුසීබි යුරෝපේ මිතනක හංගුරා මෙහිගාගේ නුවානේ එතා හිඟම් වී ඉරාක මිහ මරුවාම් වී සූරියා මිහ මරුවාම් වී බර්මාග මිහ මරුවාම් වී හංගුරාම ස්කුරම් වී හතියාරස් වික්කම් වී ආහාරමක සිෆාන්ස් ෆෝනෝම් වී එමිහු රෙෆියුජීන් ගොතුක ෆස්සම් වී ගරව කුරම් වී එකමක යුරෝප් නූකලී ගහුල් වරින් දොන් ඉස්තරි ගන්නු ගහුල් වරින් ආහාරමෙන් ෆද මිහුන් එමිහු මරුවගේ නුවානේ එමිහුන් අනියා කුරේගේ නුවානේ කොබාත ඉන්සානියත් කොබාත හමහම කොබාක අදිල් ඉන්සාෆ් කොබාත එබුනා ඩෙමොක්‍රසි කොබාත එබුනා හමත මිහුරියා අච්ච ජහුනිමා හුරියා දිමාලක එච්චි සොස්සාලා ඉස්ලාමුන්නා ජහුනිමා මුස්ලිමුන්නා ජහුනිමා ගබූල් කුරා එවස් හමෙන් උසූලස් නොවේ දුනියේක ෆාලක ෆෙන්න දෙමුණු දක්කමුදනි එවස් මියක එමිහුන් අදෙතරේක වාහක දක්ක ෆානෙති ඒ ලදුවස් නොගනේ මේදු අලගොමම් කරන් ආසස් හම එහක් ගුතක වාහක දක්කම් වේ දුනියේක තෆාත් කන්කොලොද්දක මිහුරියා ජරිමා හින්ගාරස් යුක්‍රේන්ගේ ඩෙපියුටි චීෆ් ප්‍රොසිකියුටර් डेविड क्या में BBC नो कदे इंटरव्यू गा एन वाहदक बुनफावनी कोम्मे दुवाक नो कलियाई दों इस्तरी गन लिफावा यूरोप मी होंगे दनी मराले उन्ने ए मंजर आर्मन बलाक नुक्कड़दाने नूने एक माने एकम कोम्मे दुवाक आलगोन मेंगे इस टाइम में कोम थोग ती मी होंगे हमें बस कालेनो एमी होंगे लोथ होगे कलिए बस बाकी तफात नो ए नमेस लोथ हो कलिंग हमगे कुले नु हमें केनी एमी होंगे गमु क्रमदा इस्लामी मतवे अकीदा देहास फनरवाना हारोगा हिंगादिया एकी हंगुराम तोगा खासक बर्मागा निकुमेगेन दिया एकी इकुमेगेन दिया रिफ्यूजिंग वानुमा इंकार कुरि बरे कौमत अदि यूरोप के बे गोमतोगा हिंगादि हादसा तका गुलिगेंबस अदि मेदिरमती गोमतोगा हादसा गुलिगेंबस मिसाकर रूस रशिया या गोमतोगा हिंगादि हादसा गुलिगें गौम बेरुवी रिफ्यूजी वानुमा इंकार को
dor bandu kur eggome Polandak refugee modu mana kur eggome Polandak ennames eiru mana koffa dehas fanaraga mana koffa Ukraine mihun hanguram feshima gawma ekkon huluwali huluwa fe gawma mihun waddam feshima ekama begotun NBC nuhum Polanduga massuwarika suwalu kuriyama jawabuga ena bunafawani nikansuwa emme saafko bunanya bunaveni mi Suriya ge refugee ne none mi avetteri Ukraine ge mi hunne tevtede bunana me ei armen ge bayke ei Christian unne emi hunne ki armen emi hunne ki dommi hunne emi hunne ki armen na egge bayke insani karabat mi bayke maruni bayke macce bongalani e halatu gaves emi ge loluge kali kulya emi ge boluge istergon kulya emi ge gabulu kura falsafa aqidaya emi hegge kole bala fanuni insani ehi emi hun gabulu koffawa emi hun sekoffawa ebbasfawa alif daluge muahadat hoga lazim kurakame refugee ne hitergam for koddirumak emi hun insani karama rakater koddirumak emi hun echchega bedifawa bainakwa muahadat lazim kurakame hennames ehuriya muahadat algonmenna jehunima islamunna jehunima en ebbesche nuhinga ehuriya echchen egotuga dakkafa e demunu agumna dakkafa algonmenna me kyadeni insani haggoga wahaka insani karamatu wa tama yaekoga Ukraine nikum bayin ehen gawmuto mismi medirmati bay gawmut Saudi Arabia ga bay mihum bes e gawmu niktum ga masayde ga dima emi kule bal Afrika ga bay mihum niktum ga masayde dima ve kivegan te mihum kula kalu ehona dafat kuran ehona fursar kuran ehona nuwed etebar date kurmat kuran misaratu bay gawmut kas wani etafat kurmat kure fami dennevi hamahama kama huriya achka gomun demi Burma ge Rohingya muslimuna dekola hingun gatula amtoga film wegen Denmark daturu kuri mihun balla mi warang algon men hives nukura kala nimume Denmark nimma emihun nimma voti deha 16 wanahar emihun nimmi nimmaki e gawmun mi gawman eterewa refugee atuga hunna huriha mudale ege terega anghenuge gahanaves dawlatan nege gut atula gut fere gut fermannun tomi kavaden usulen mi fas korani refugee gotuga anna mihun atugonna hurinama huri mudale Denmark sarkaru naga gut atula gut miyan amaluko mi tamfis kom mege maccan anna huriha mihun ge mudatan atula emihun gahanata comfortuga la fon echsa atuga unna tandiya agottiya huriha achchen henuge ferigemfa e gawmutoge emihun baatibbani emihun bika korawun nikametu kon hitamun as mihen uleni kon Ukraine hangorama jehigen anekka Ukraine ge refugee mi gawma wannan je hisam feji fahem mach deha is bawi hoga Ukraine ge refugee atun emihun ge mudan nunagam fas kor insanun hama refugee insanun hama is zamane ge hinga hur hadisatan algum ge lomati ge fennam hur Syria ge hanguram fashun for refugee gotuga m million ever genemi ho marofawe migiteren 22000 mihun kodakudin Europe wannan kuri masekkatuga kandutuga garok kore fawe algumna video em fenum by manza kudi echi takuga kudi doni faruga emihun masinga kandutan huras koram feshima emihun ehi terikame num for koddini emihun badija manza algumna fenifawani anghunna kodakudin kandutuga garok ko maralei fawani mi zamanuga mi insani hagguteka ebuna kodakudin hagguteka ebuna anghenu hagguteka karamatuga wahaka fulako dakkavun duniyage international media kurmatega itan hasbe kanduta garok kufawani mi miedo algonmen fennamunda demunaki loba dizzetira khonna mi huriha kame mihen huriruga algon men tere kam mi huri kinet algon men tere kam huriha kam mihen huriga mi huriha jarima e muslimuna dekola hinga islame gawmuta falako fanakon halako kharab kuramu dairuga algon men islam deenuge hagigi maana sharah kuram bes midani emihun gat Qur'ana sunnatuga islam din bayan ko fa hurge nun kalemenna karnuge aharmanne gen islam deenuga asu sahha mafhum kiyat emihun asaruna workshop ta hingani ko bakan islam ge meduminak ko bakan aharmen ge islam karuhe islam ke alman ta qur'an ko midan mi darus ge filalu ge furtuana danna afimu nabiy sallallahu alaihi wasallam islam deenuge emme furiyama namuna ekleg faad islam deenuge furiyama namuna dekke wima wes e islam deenaka emihun nurune qur'anu angwavate emihun nuruhene dem miedu aharmen tere mehega asburani timanna warna gol islam kame gengule mehege timanna ge islam kama europe mehun ruhe islam kame ke dannonto
නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ඉස්ලාම් කමගෙන් වඩාගෙන ඉස්ලාම් කමක ඉස්ලාම් කම යහූදීන් නසාරන් අදාවත් තිරෙන් ඉස්ලාම් කම ඒ සහ ඉස්ලාම් එබ්බස් මිහෙගේ ඉස්ලාම් කන් එන ගබූල් කුර අකීදායා එනගේ දිරුලුන් බට්ටෆාලියා ෆිකුරා මිහුරියා එච්චක යහූදීන් නසාරන් රුහෙන්නා තිය ඉස්ලාම් කමක නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ඒ ඉස්ලාම් කමකගෙන් වඩාගෙන ඉස්ලාම් කමෙන්නෝ කොම සෙහෙන් එච්චති ඉස්ලාම් ඒ ගස්සු හගීගේ මෆහූම්ග ඒ යහූදීන් නසාරන් රුලියරච්ච algon nudannawa yahudin nasan roliyara ko mechige rangalu wechige ehenno smitenna wahake ki sahha islam mafhum ga wadagen nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabul kore aqida e kelefan manhaja usulei yahudina kamuda echenno hema algon men emihum mana kora gotan islam mana koggen algon men ei islam din kam qabul kurima ei islam eno kom sehengecche gawan hamahem harikashikam ge minganda kiwes algon men terega islamiya qawmegga harukashikam fetureto no fetureto harukashikam ituruweto nuweto divihi rajyege zuwanun terega harukashikam ituruweto nuweto mikankam ge minganda ki kobat falastinu ge masala algon men balani kiha warakat divihi rajyege zuwanun falastinu ge masala react kurani kiha warakatto medurimatiga hinga islamun adekola hinga jarima takan algon men zuwanun kiha warakan ebe tasurweto emihun kiha warakan ebe hitama kureto emihun ekankawa meto kiha warakotto wahaga dakkeni kiha warakotto echi balani agiram balanyege manege harukari fikur meta feturani la hawla wala quwwata illa billah emme koda meno muslimun adekola hinge jarima takan algon men engum wessei goe ni algon men gahana tumet algon men astu hagigatu arangaliya echi kiya denjene buna denjene mehenne mekame wani mediri macca duniyek tafat kankoltoga muslimun adekola hinga jarimada e jarimataka inkar kora mihun ginawungei algomen dive mujtamoga harukashikan itu harukari fikuru ituromun dakamga alamat ekkamga ekankam balahatta idara toktive mas'ul warin qabul kore iwara hitamori kam ehen qabul kore ekkamga wana bay gawmatago hinga jarimata fisare avha kuvveri kuraruga adabba gawmaton kitemme bodu jarima hinge sewaga dakka kan nukere dakka kan was je ei dakhili masale dakhili masale ke merum haggo sonnana gatulu kuru haggo sonnana tantam fana kurwa sagona dakhili masale ki ma tanawas masale timama hitare dakhili masale timama hitangeri insani karab demunu mehuriya kam me huriruga jihad ga sone jarima jihad ga sahha mafhum bani ulwalif jihad ga namuga emi hun nuba kankan jarima ta hingui bay mi hun labba ballawa suriya ga bashara de kolan hanguram kuramun gos hinga de kantatteke hingagen kommekas etanga enaga verikam vetti etanga enaga baru kede hisab gossa hutta amerika me hun etame ufaddani avatterege islam anekkas ISIS emihun ufeddi emihun film kuluni emihun manzar tak kuluni emihun video tak hedi huriya chemun kiyadi feur ufadda furi video taka photo ta duniya tafat kankol to ko mis tak me gawm tak etana datur ko fagendi islam deen deke lobiwa fikure ke mihe gota sedintana gengo salah kurima dembes e islami fikur taka medugas mihun etuga nafratu fedde etam salah ko kharab kur emi miyadu midennavi tafat fikur to tereng anekka ufedin asme fikure kobat jihad go namuga islami qawm taka watanta minimum kurmuga namuga eba mehun hatiyar ofuli ki hama ekani islam dinuga aduvna dekola bintaka kunu emihun hatiyar ofuli islam dina izzata sharafa hoda dinuga namuga islam dinuge ilmu rinna dandabe konna dekola hatiyar ofuli miedu ISIS mioge me fahoge statement take mehun ilana ko ilana ki timammege bima falastini suriya ga bima naadewunu mihun kaleme hitamano kurash naadewunu mihun hitamano kurash teba mehun tibitana kun jihad elan kurash ege terega emihun bunafawa ekeki farata duniyege tafat konkol goatebe tankol to goatebe islami dawatuge dini ilmu rinna mihuriha farattake photo jaha nankiya emis mihun tibita kum meruman amur kuri kagoto ufa quran kagoto ekam ufa qurani hama yaqinum bes holaunge bhartak ufa quran islami qawmatoge ilmu gal horin gatulu kurvijja nuba maqsade deenaka nasra nulibene dini ilmu ringe lafaga dashnun dini ilmu ringe masakatununi kobata mede emihum mede filmu nimuni filmu huttali hisam ferenge di em zuwanu med vishna fikur korinje
ಜೋಶಾಯಿ ಫೋರಿ ಹುರಿಯ ಆಲತೆಗ ರಂಗಳೆನ್ನುವ ಜೋಶಾಯಿ ಫೋರಿ ಶರೊಯೆ ಎಮುಂ ಬಣ್ಣನ್ ಜೆಹೆನೆ ಇಲ್ಮುಗ ಅಹುಲುವರಿಂಗಿ ಲಫಾಯ ಇರ್ಷಾದ್ ಬೇಣುಂ ವಾಣೆ ತಿಮಾ ಹಿತೂರಿಯಾ ಕಮೆ ಕೊಗ್ಗೆನ್ನೆಂ ಉಮ್ಮತಕ ನಸ್ರ ನುಲಿಬೇನೆ ಎಹಂ ವಿಮಾ ಎ ಮೀಹುಂ ಅಣಿಕ್ಕಾವೆಸ್ ವಿಬಾವತೆ ಫಿಕುರ್ತಂ ಉಫದ್ದ ಎಫದ ದಾವತ್ತಬಸ್ ಹಲಾವ್ ಕುರಣಿ ಜಿಹಾದುಗೆ ಹಗೀಗೆ ಸೂರ ಹುತುರು ಕುರಣಿ ಮಿಯದು ಹಮಯಕೆನಿ ಜಿಹಾದ್ ಕುರುಮು ಹಗ್ಗುಲಿಫಾವಾ ಮುಫ್ತಿಯಕಿ ಕಾಹುಕ ಎಂಗಿಲವಾತ ತಿಬೇಫುಳು ದೀನಾಯಿ ಕೌಮಾಯಿ ವತನುಗೆ ಹಿಮಾಯತುಗ ಅಮಿಲ್ಲೆ ಫಸ್ಕನುಗೆ ಹಿಮಾಯತುಗ ಜಿಹಾದ್ ಕುರುಮುಗ ಹಗ್ಗುಲಿಫಾವಾ ಹಮಯಕೆನಿ ಮುಫ್ತಿಯಕಿ ಯುಕ್ರೇನ್ ಮುಫ್ತಿ ಏನ ಇಲಾನ್ ಕುರಿ ಜಿಹಾ ಅನ್ನಸ್ ಹುರಿಯಾ ಗೌಮತಕ್ಕೆ ಹುಳುವಾಲೆ ಫನ್ ಯುಕ್ರೇನದ್ದ ಹಮೇಕಡೆ ಎಮ್ಮೆ ಗೌಮತಕ್ಕೆ ಎಫ್ರಿಕಾಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಗೌಮಕ ಯುಕ್ರೇನ ಕಣ್ಣೇರೆ ಕೂಲಕಾಳುವೆ ಕೂಲಕಮಕೊಂಡು ಬೈ ಗಿನ ಇಸ್ಲಾಮಿಯ ಗೌಮತಕ್ಕೆ ಎಮಿಹುಂ ವಕಿ ಗೌಮತಕ್ಕೆ ನಂ ಕನಾಳಾಫ ಗೌಮತಕ ಮಂದುಬುಂ ಕನಾಳಾಫ ಗುಳಂಜೆ ನಂಬರು ಕನಾಳಾಫ ಕುರನ್ ಹೋದಂಜೆ ಸಾಮಾನ ತಕೆಚ್ಚಿದ್ದಾಂದೆ ಕನಾಳಾಫ ಮೇದು ದಾಂಬಿ ಹುರಸ್ಕೋಗೆ ಹುರಿಯಾಮೆ ಗೌಮಗ ಸಂಗುರಾಮ ಕುರಂಬಿ ಮೇದು ಎಯ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಎಹಿತುರೆ ಮೆನ್ನು ಮೇದು ಎಯ್ ದಾಖಿಲಿ ಹಂಗುರಾಮತ್ತೋಗ ಬ್ಯಾರಿ ಮೆನ್ನು ಮೇದು ಎಯ್ ಗೌಮಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಂ ಕಮ ದೆಕ್ಕಳು ಅರಾಗನೈ ಫವಾತಿ ಎಗೋ ಮಿನಿಮಂ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಕುರವೆ ವರ ಮ್ಯಾಮ್ ಮುಕದ್ದಸ್ ಹಂಗುರಾಮೆ ಮೀ ಮಿಕಿಯಾ ದೆಮೂನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಇಜ್ಜತರಿ ಅಖುನ್ನ ಅಖ್ತುಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ತೆರೆಗ ಮಿದೆನ್ನೈ ಫದೈನ್ ಹದ್ದುಫಾನ ಅಳುಮ ಹರುಕ ಶಫಿಕುರು ಉಫದ್ದ ಎಮೀಹುನ್ನ ದೀನಿ ಇಲ್ಮುರಿನ್ನ ಜಸ್ಸುವ ವಿಕಂಕಮಸ್ ಮಿಹಿಗಣಿ ಮಿಫದ ಫರಾತ್ತಕು ದಿವಿಹಿ ರಾಜ್ಯಗವಸ್ ದಿವಿಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ದೀನಿ ಕಂಕಂ ಇಸ್ ಮೀಸ್ತಕೊಂಡ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿರು ಮಟ್ಟಕ ಮಸೆಕೆ ಕೊರಮುಂದ ದೀನಿ ಇಲ್ಮುರಿಂಗೆ ಫೋಟೋಯ ವಿಡಿಯೋಯ ನಮ ಹುರಿಯಾಚಿ ಜಹ ಹಮ ಎಮೀಹುಂ ಎಲಾನುಕೊ ಅಂಗಾಫೋನಿ ಮಿವಿಸ್ ಮಿಹುಂ ಗತುಲು ಕುರಾಶ್ ಮಿಸ್ ಮಿ ಮರಾಶ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ಹುರಿಯಾ ದಿಮಾಲಕಂ ಫಿತ್ತಿಫ್ ಹುರಿಯಾ ದಿಮಾಲಕಂ ಅಮಾಜ್ ಕುರೈಫ್ ಅಗುಮನೆ ಫಾರಕು ಹರಕೋಶ್ ಫಿಕುರು ಕಂಕಂ ಬೇಹೆ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಮೌಲುಮಾತ್ ದಿನ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗೆ ತೆರೆಯಗ ದಿವರಾಜಿಗೆ ಸಿಯಾಸಿ ಬೈ ಮೀಹುನ್ನ ದೆಕೊಳ ಎಮಿಹುನ್ ನೆರೆಫುರಿ ವೀಡಿಯೋ ಎದ್ದೆಕ್ಕಿ ಮಿಸ್ ಮಿಹು ಮರಂಜೇಕಮ ದಕ್ಕಾಫ್ ವೀಡಿಯೋ ಸರ್ಕಾಗ ರಸ್ಮಿ ಇದಾರೆ ದೆಂಗ್ ಅವುಗೊಂಡು ಹಿತಂಗೆರಿ ಅದು ಅವಮಕಾರ ವಿದಾಳು ತಿಬೇಫಳು ಕಿತ್ತೋ ಕೂರಬಿ ಮನಕಿ ಮಿಹುರಿಹಾ ನುಬಾ ಫಿಕುರ್ತಗೆ ಮುಜ್ತಮೋಗ ಫೆತುರೆ ಮುಂದಾರು ಮಿ ಕಂಕಮ ದೆಕೊಳ ಮೀಹುನ್ನ ವಾಹದಕ್ಕ ರದ್ದೆನ್ ಜೆಹೇಣುಂಗೆ ಅವನು ಹಿತಂಗರಿ ಎ ವಿಡಿಯೋ ಜೆಹಿಗೆಂ ಇಂ ವಿಡಿಯೋ ಕೆ ಬೈ ಫನ್ನು ಫೆನುನಿ ಎ ವಿಡಿಯೋ ಜೆಹಿಗೆಂ ವಿಡಿಯೋ ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಕುರ ದೀನಿ ಇಲ್ಮೋರಿ ಮರಣ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋ ಹಮೆ ಮಿಹು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಸವಾಲಗೆ ತಿಬೇಫಳು ಕಿತ್ತೆ ಕೂರಫಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮಿತಾಂಗ ದೀನಿ ದರುಸ್ತಿ ನಸೇಹದ್ ಇರ್ಷಾದಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಅಮಿನ್ನ ದರಿನ್ನ ಗುವಾ ಮಿತಾ ಮೇಳೆ ಎಹ್ ನುಕ್ತಾ ಕಿ ಮಿ ಹುರಿಯಾ ಫರಾತ್ತಗೆ ಬಸ್ ದೀನುಗ ನಮುಗ ಹಿಂಗೆ ಫರ ದೀನುಗ ನಿಮುಗ ನಮುಗ ಹಿಂಗೆ ಇಂಬಾತುಗ ಫಿಕುರ್ ತಕಾಯಿ ದೀನ ದೆಕೊಳ ಫಿಕುರ್ ತಕುಂಬ ಸುರಿಯಾ ಹಮಲ ಮೆ ಅಮಾಜ್ಕೊಂಡು ದೀನಿ ಎಲ್ಮೋರಿನ್ ಎಯ್ ಯಹೂದಿನ್ ನಸಾರಾನ್ ಬೇನುವಾಗೋತ್ ಎಹಂ ಬೀಮಾ ಅಳ್ಗೊಂಬೆಗೆ ಬಜ್ಜೆಹೆ ಮಿಫದ ಫಿಕುರ್ ತಕ ವರಬ್ಬಡ ಸಮಾಲುವ ಲೊಬ ದಿಜ್ಜತಿನ ಅಖೊನ್ನ ಅಖ್ತುಂ ಅಳ್ಗೊಂಬೆಗೆ ದರುಸ್ ದಿಗೋ ಮುಂದಾತಿ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬುಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಕೀನತ್ತು ಅಳ್ಗೊಂಬೆ ಮಿ ಹುರಿಯಾ ಕಮಕ ಮುಆಮಲಾತ್ ಕುರಾನ್ ಅಳ್ಗೊಂಬೆ ನೆಂಗಿಜ್ಜೆ ಎಮಿಹುನ್ ದಕ್ಕ ಮುಂದ ದೆಮುನು ಮಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯ ಇನ್ಸಾನಿ ಹಗ್ಗುತಕ ಮಿ ಹುರಿಯಾ ಎಚ್ಚೆಗೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಮುಂ ಅಳ್ಗೊಂಬೆನ್ನ ದೆಕೊಳ ಹುರಿಯಾ ಜರೀಮಾತಕ ಹಿಂಗಮ್ ಅಳ್ಗೊಂಬೆನ್ನ ಮಿಯದು ಅಳ್ಗೊಂಬೆಗೆ ಮುಜ್ತಮ ತೆರೆಯಗ ಮಿ ಕಂಕಮ ಮೆದುಗ ಅಳ್ಗೊಂಬೆ ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರ್ ಕುರ ಗೋಯ್ ಬದಲು ಎಗ ಮಿಸ್ತಕುನ ವಿಸ್ನಾದಗೆ ಬಜಿ ಎಯ್ ಅಳ್ಗೊಂಬೆಗೆ ಸಲಾಮತ ರಕ್ಕಾ ತಿರಿಕಮಟ್ಟ ಅಳ್ಗೊಂಬೆಗೆ ಸಲಾಮತ ರಕ್ಕಾ ತಿರಿಕಮಟ್ಟಗ ದುನಿಯೆಗೆ ಕಂಕಮ್ಗ ಹಿಂಗ ಕಂಕಂ ಅಳ್ಗೊಂಬೆ ಲೋಹಳುವಂಗೆ ಬಜೆ ಲೋಬ ದಿಜ್ತಿರ ಹೊನ್ನ ಮಿದು ಅಳ್ಗೊಂಬೆ ತೆರೆ ವರಗಿನ ಮೇವನು ಹಿ ಹೊನ್ನನಿ ಇಸ್ಲಾಮನ ದೆಕೊಳ ಬಾದ ಗುರಾಮತ ಹಿಂಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ತಂತ ಬಿಕ ಕುರವಿ ಅನ್ಯ ಅಲಿಬೆ ಮುಂದನಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗುದಿನ್ ಕಮಗ ನುವಾತಿ ಫರ್ಗ ಸೇನೆನು दुनिया अल्लाह ताला इंसान लवाफन इंसान इम्तिहान करो मटक दुनिया की आहार मंगे तनेनु माने की दुनिया का आराय बाराय नुफूस मुस्लिमों नहोदा शकेनु आलगुन में दुनिया इस्लामुन दुनिया हिंगुमा हवालु के दुनिया का अदुल इंसाफ कायम करवे अदुल इंसाफ के अल्लाह शरीयत किया एक इंसान उफद्दा चेनु अहम बीमा कलमी हुन्न दोम्मी हुन्न लो ನೂಕುಲಾಗೆ ಲೋಹುಂಡ ಮಿಹುಂಡ ಸುರಿಯ ಹಗ್ಗುತ್ತಗೆ ಬರಾಬರ ಫುರಿಹಂ ವಾಣಿ ಎ ಶರಿಯಾತೆ ಮಿ ಹುರಿಹ ಫರಾತ್ತಕ್ಕೆ ಮಚ್ಚ ಬಿನಾವೆ ಶರಿಯಾತು ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶರಿಯ
إشاريين الله سبحانه وتعالى نصر دبا قائم كربي حضارتك يا حضارتك بلال الحبشي حضارة سلمان الفارسي حضارة صهيب الرومي حضارة هريها فراتك شامل وجن أسوا شريعة بلال الله تعالى عنه أي مكة مشرك نكمت كون هيتي على مكة فتح كوريدو جفولو متيجور بانجي غوانغرو بسكيت غو نبي أسوم بانجي غو بعد بني إكادك فان كله إكادك فان وبلا مي إسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرافني عرب بكن أجمعك متش كلامي هك دمي هك كلامي هك مين إبس تفاتنت إن أكرمكم عند الله أتقاكم قرآنك الله أنقافني تبع من ترى إم تقوى رميكي أي مامي فلسفة أصول قبول كوجن دنيا عدوري كما هم كوجن استوى أم لو بدي زيت أخونا أختم ألقون من قبول كورن حقيقتك إلهي سنتك إنسان دنيا إكي كنكما إكي غسر دماغ إنسان امتحان كرب إنسان كنكما كرمتلو إنسان الله سبحانه وتعالى أوردي إنسان إنك رب متي هدانتي إسلام دينك أساس تمتين هدانتي ميها فاحش كنتك منكراتك غس جلوني ما الله سبحانه وتعالى إبامهم ألون أمبرا إلى دين رجوع كرو متكا إبامنا كنك كرمت كربادي هم أيكوكا امتحان تو ترين يتبار بيك شهيد قدك الله اختيار كروا وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء دوستن الله سبحانه وتعالى تباهم وتكرمت كربا تكرار كربني تباهم ترى إيمان بمستكون امتحان كروا متك هيك ترين كم بيتو هيك تقى تقوى بربي أدي يا إكوكا هيك ترين بيك شهيد قدك الله يبقى متك دنيا امتحان توقع كتري ميهون الله سبحانه وتعالى إك درما يا سا بمر كود دبان أدي هم يأكوكا إبامهن نعى أنيا كوري ميستكون نعى حق جزاء دبان أدي أنيا تكون حق جزاء لبه منظر سورجيكا إبامهم بلا منظرون إبامهم يدوكا لذتاي آرام هودا هم أي إلهي سنتك إنسانون بيانو دا وجهكم غوانما إنسان أيكم كم كرمت وجن دانة ألقون من إسلام كحالتك يمد إسلام دينوكا أنغوا فقطك نو ألقون من ترى كم مهينغنيك هيت القرآن الله سبحانه وتعالى كرافني ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم هني الله سبحانه وتعالى إبس قومك الدبا فنيومة بدل نكرفانه إبامه نفسه توقوا كنك إبام بدل نكرانس ميهم هنيمة كفر ويما إميهم إنيوم بلالا جهيم دين الله سبحانه وتعالى إبامهم أتون إنيوم بيك ربني الله إبس فراتك أني أرودي نغنوانه إن الله لا يظلم الناس شيئا الله سبحانه وتعالى مكشورم ميستكون إبس مبارك أني أرودي نغنوانه ولكن الناس أنفسهم يظلمون هناك ميستكون إميهم نفسك أني أرودي وما ربك بظلام للعبيد كلام فان برس كلامه إكلام على تكون أنيار وديكنوا كلاه كمغا وديكنوه قدسي حديثك الله سبحانه وتعالى كرافن يا عبادي اتمنى كلام على تكون إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا تمنى كلام ذات فلا أنيار كمني حرام كربافه أدي تبع من التريق بس أي حرام كبك مغالفين فلا تظالموا في تبع من إبك أنا بك أنيار نواش هم بما الله سبحانه وتعالى إكلام على تكون معاملات كربني عدل وركم متش إبامهم كلا نباك مج جزاء إبامهم الدنيا الله دكوا فان أي ألون أمر إبامهم إله مج رجوعت وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم تبامهم كرمتي ومصيبات كرمتي وكم غواني تبامهم أتكم كلا عملتك يصابون ويعفو عن كثير ورجينا كن الله معاف كربه لو بتزيد أخونا أختم ألقون مي مسلمون مفد زمان أننا كان كيرت مع النبي صلى الله عليه وسلم إنذار دباف حديث كرون إذا تبايعتم بالعينة تبامهم مكرا حيلتك متشب ويفارق حيلتك متشب رباق معاملاتك وأخذتم أذناب البقر أدي قريق نيقوتوغا هفاقين أبدو دنيا متشغس إجمانة كي دردقوان كرمغا فسكن جهمغا أبدو إيغا متشغس ورضيتم بالزرع دندوري كما ميها غس كمغا مولي حياة قربانك وتركتم الجهاد الله موغا جهاد كرن دو كلا إهم بجيكم غوانما
sallallahu alaykum dhullan Allah tibameng machak fa kurabwane nikametikame la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum nikamatikam tibameng kibeng Allah nufullawane tibameng deenan embo rujo wejjo maddante ehem wima hadis ke muradaki dunyawi kankamuga miha helligos haram muamalat taka ribaya juwaya denum bes tafadu hilat toga duniyege huriha kama gelligos ukhrawi haya ekkon hadan nattala duniyege dahivete ko miha ruhi jihad kurun dukola ay Allah subhanahu wa ta'ala dinuge izzateke ay karamateke ay barake ehem bejiyam Allah subhanahu wa ta'ala insana ga mache nikametkan labwane en hadise gasave yushiku al umamu an tadaa alaykum ummat tattibami ga machan aragatun gavegemve kama tadaa al akalatu ila qas'atiha kan anna janawartan ege ka shikara ga machan aragane huriha etchenge kaayat kol kala fadain faqala qa'il hindu miha gudennavi wa min qillatin nahnu yawma idh Allah rasula edu aharmen bamadu bekkam ga waneti toy qala bal antum yawma idhin kathir hadis kore faragga se nune edhuga tibam hunnaki babo bayk walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl henakam tibam hunnaki raalu matiga raalugu fonu mati mida kunitake fada bayke fona ekuga kolokola daturu kormunda kuni fada bayke ebbes kala hifettu ben nona erako oje kolaka eiraku vaje kolaka demem dana ebbes kala hamayen usulan nati duniyege je ewartoga ekiki mismi hunge awaga je gellifa baykam gawane hama ya ekuga tibamihunge hittaka wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum almahaba den Allah subhanahu wa ta'ala tibamihunge adawat teringe hittakun tibamihunge habatu nattuwa labwane egmane ke muslimunna ki habatan guri bekkam geduon ghayr muslimun odekene wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikum alwahn hadima ya ekba tibamihunge hittaka wahunuge bali Allah labwane faqala qa'il miya gudannawani ya rasul Allah wa mal wahnu wahunuge bayaki kobaye qala hubbu ad-dunya wa karahiyatu al-maut hadis kurbi dunya deke lobiyuma maro mattibam nafrat kurme dunyage zinat trikam hallu helli gos Allah subhanahu wa ta'ala baddal kurma hituga nafrat trikam ufedi dunyage huriha chikamuga qabul kon e dunyage macchak miha ruhi e dunyage zinat trikam helli jikamuga wanama ibda halatuga e nikametika annanekam nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kurwaf ehme miedu algomen halu ballawa miedu huriya dimalakun algon mujtamaga fenna mundani war biyanu da manzartak islam dina khilaf wad'i nizamt demokrasi ge nizam algon men terega ei bay mihun nge islam din enas bay mihu gaggota mana kurane hennames holanguge democratic nizamake islam dina golongore nizamenno asasan rayitun beenunha gotaka beenun kamen harankun halaluk qabul kura nizam enwane sharai nizamak enwane istani qabul kura nizamak Allah subhanahu wa ta'ala ge foin ei algon meg maccha hukun kanala ach ranga nurangol kanala ach efotuge hukumaka khilafan ebbes hukmen ninim mene islami sharuga astaka khilafan ebbes kamen nunim mene mi algon men qabul kurun jehegete mi algon men midennai farattaka medu awarave emihun genna huriha ach kurin dennai fadein mi gawmutak ufaddun kamudiya ma huriha ufaddumas kamudana kama alum gabo kun made in japan jafe rangalwana hema sharai nizames japan gena rangalwan ehna nuwan europe ufadda chi algomna rangolem europe genna huriya nizam rangale nuwan liberalism secularism Allah subhanahu wa ta'ala bawale be shariata khilaf hukum kurun zine kurun riba kum fahish amal tang ammo tv taka radio taka ekege hafla taka huriya tanegga kulivara majala sakaratuga tereng Allah haram kuravi adutaka manzarta beluma dekkun ei hama kommen honnan jena kamekkamuga medwani qabul kuref ekan kama dekola wahage dekkumaki naata hosib kon kama qabul kurefa algon men gege tere huriya kam veddi fawani ege terega algon menge vefariya huriya kam masuni kurefawani khiyanat terika amuch firihenun anghunna wattaru anghun firihunna wattaru غيبة بونما دبودوما مكرا حيلن هدوما نبا معاملات أخلاقيات معاملات كرما هذه خاصة كون أنهانونغ هلاك ميد مسيح كرمندا فيمينيست حركاتك مهورها تشين ألومن قوم تري مهورها كنكم ديت شيارتو تريغا أس كنكم ترين ألومن من عام فردنا سياسي دانونا كنكم غنيم من تبي إكيك فرات تجس جنبين
tibe algon men kaalatu rangalunu kama shakwa kurmaki evve salega rangalu gotenno algon men furtama qabul kure algon men mi tibi islam deenuge faratu nasr libe fada rangalu taqwa ver salihu bay gotugatu kirit nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurafani ya ma'shar al muhajirin e muhajirunde khamsu khisalin idha ibtulitum bihinna faskamet tibamihum as lagam fikam gawanama imtihanu kurojji kam gawana wa a'udhu billahi an tudrikuhunna timan kaleg faano allah hadratun rakkatir kan edeme ekan kan tibamihunna lanu gatum ma dhaharat al fahishatu fi qaumin hatta a'lanuha illa ibtalahum allah bis sinin fahish kanta da zine kurum fadba akhlaqi kanka mujtamega aam wa i'lanu kurojji kam gawana Allah subhanahu wa ta'ala ibame hunna dati kamuge aharutake bandoya hun kamuge aharutake nufonwa dunu kurwan wa shiddatul maun adi dirul on dati kurwene wa jawri sultan adi emihunge wering ibamun aniya bariwan wala mana qaumun az-zaka illa muni'u al-qatra min as-sama walawla al-baha'im lam yumtaru zakat dinum manawegen fikamuge anama ebeg macce wareve hun huttigen dane ebame hun terega na am sufita nuwanama ebame hun warenu behuni ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم العدو فأخذ بعض ما في أيديهم إبامهم الله سبحانه وتعالى عهد ولا إله شريه كم فردك خلاف في كم قوانما إبامهم متشن عدو وكفاكو رب إبامهم أتوغا وبيت تكتي إبامهم أتلاقن جندانه وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل بأسهم بينهم إبامهم ورين الله باوالي حكم فلون حكم نكراكم قوانما ebamihunge eterega adawat terikan eterega dakhili masata ebamihun terega boduwegen dan ebamihun terega talafulu levven em hallaki kit qur'an ga hallu allah subhanahu wa ta'ala wahi qurafani wa'ada allah alladhina amanu minkum wa amilus salihat ebamihun tere iman mihunna allah wadu odegen fawani iman hewmal kurimihunna la yastakhlifannahum fil ardi tibamih bimuga verikama baru verikan devwanaka kama istakhlafa alladhina min qablikum tibamin kuring isugo samihunna verikama baru de faden ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم اتباعهن الى ريودكم فدينك اتباعهم تمكين قربانك وبعد شرطك ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا اتباعهم بروركم فوق امان كما كان اتباعهم حياه بدل قدبانك شرطك يعبدونني تمن رسكلان هم يكن على القران لا يشركون بي شيئا تمن رسكلان اتباعهم شرك القران ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون افهوا كافر الجميع فهي فاسقون كيبامهن ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين تبامهن نكمة نواش تبامهن هتام نكراش تبامهن حقيقة إيمان غهلورين كم غوانما نصر لبكامياب متريوان بيكي تبامهن إهم بيمالغون من الله سبحانه وتعالى دينوغا هفاتا هريها قتكم بارر بكم غوانغ بجه واعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون إرنا دكول تباميهن كردانا بها بارك تباميهن تيار كراش أدي أستفس بند تيار كراش إكمون الله عدونا تباميهن عدونا euren nun ehem bayak burgenne umattake tibamihun nakan euren nenge allah euren denwodigen ve adi allah mawga tibamihun heda kura ecche tibamihun na furihame libenete adi tibamihun be insafe nukra wahut allah subhanahu wa taala ga adubun algon men danna safu kafirun nay agom nenge munafiqun burgenne umattaka algon men islami dawlat wanjeni askari gotun ಬಾರುಗದ ದೌಲತಕ ಅಸ್ಕರಿ ಗೊತ್ತುಂ ಬಾರುಗಳ ದೌಲತಕ್ ಏಯ್ ಏನ್ ಕೌಮತ ಕುರ್ಮತಿಗ ಹಾಬತ್ ಹೊರಿ ಬಸ್ವಿಗೆ ದೌಲತಕ್ ಕಮಗವಾನೆ ಎಮಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಫತಾಯ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸುನ್ನತುಗ ಆಗುಮ ಹಿಫಾಟಂಬೆ ಸುನ್ನ ಜಮಾಅತ್ಗ ಮತ್ವರಿ ಅಕೀದಾಗ ಬಿದೋತಕ ಖುರಾಫಾತಕ ಇದಿಕೊಳ ಮತ್ವರಿ ಅಕೀದಾಗ ಅಳಗುಮ ಸಾಬಿತು ಅಂಬೆ ಹಶಿತಕ ಅಳಗುಮನ್ನಕಿ ಫುರಿಹಮ ಬಾರುವರಿ ದೀನುಗೆ ದಿಫಾವುಗ ಹಗುರಾಮ ಕೊರೆ ಫದ ಬಾರುಗದ ಬೈಕಮಗ ಅಳಗುಮ ಬಾಂಬೆ ಹೇಕೊಂತಕ ಅಮರುಕ ಮುಂಕರಾತ ಮನಾ ಕುರಂಬೆ ಹಿಕ್ಮತ್ರಿ ಕಮಾಯಕು ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ರಿವತಿ ಮಗ ರಿವತಿ ಗೊತುಗ ಅಳಗುಮೆನ್ ದಾವತ್ ದೆಂಬೆ ಆದಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗ ಜಮಾಅತ ಎಕುಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಇಲ್ಮುರ್ನ ಮುಖ್ಲಿಸುನ್ನ ದಾವತ್ ದೆ ಮೀಹುನ್ನ ಮುಜಾಹಿದುನ್ನ ಎಕುಗ ಅಳಗುಮೆನ್ ಜಮಾವಾಂಬೆ ವಕಿ ವಕಿ ನುದಾಂಬೆ ಎಮಿಹುಂಗ ಇಜ್ಜತ ಅಬುರಂಗ ಅಳಗುಮೆನ್ ನಾರಾಂಬೆ
algomge nafsu hisab kurambe adi algon men hegotuga kuriyeddaane rangalu sahha manhaje kit qur'ana sunnatuga aliga ekulawala rangalu plane ko ege dashun algonda mase kurambe eirun algon men irad kurabbe kamiyabane algon men darus nimmalumun algon men iltimasaki divi rajyege roboti me rayitum verikamai mansibuga dahivetikamga rayitum gumbo hoddamunda demunuga ahulwerinna algon samalu ambej eki duwassaruga eki gota verikamuga tiber wakiwahake verikamu gelune wakiwahake komme kos abodos emi hakak vote libegon ei rayitunga hagga gulifonna gwe emma emihunga basakategi emihun beenwa gondi eya eggota danya huriyake bas sagol eya gohod danya egmane ki gos ei hagga ki sei democracy ki ei huriya echek emma ei algon man ami am rayitune bede ebe genje mi hagigate kobak siyasi danunna algon man dannawalam beenuwani demunuge weringa aniyaveri siyasi nizamta algon meg macce tanfiz kurumuge badaluga algon meg rabbuge matveri shariye algon macce tanfiz kurash ege macce siyasat bina kurash demunuge awaga nujehi islam dina muslimunge hagguga wakalat kura bayka tibefulme wada gannawash emihunge hagguga denjeje qurbani desh emihunna mali gotun ehi terikam beenu bejjenama ehi terikan desh adi manavi gotun ehi terikam beenu wanama ehi terikam for ko desh emihunge hagguga bahebbunan jehi kamuga wanama ebes mihege mona kandurayaka nuballawash man bafanna algum dannawalam beenuwani islam deena lobe jaswa ediunuga macca fakhurariwa bayk gotuga darin he gotuga tarbiyat kurash qawmuge zuwanunna algum dannawalam beenuwani hulawunge demunuge munafiquma amad samaluwash emihunge gowaluntaka reerwa baykamuga algum zuwanu nuwash kamalunna dannawalam beenuwani te kabalunge izzataay abura karame nagali demunuge falsafa ga ahulweringe riti kurayfa shi'artoga awaga tikambalun jehi wada nugannawash allah subhanahu wa ta'ala ge fotai ilaga shariatuga devwa matwer izzataay karamatuga te kabalunge haya iffetterikama aburrikamayaku heda kurawash allah subhanahu wa ta'ala alamenge emmennaki min nifaqu kamuge duniyege hinga hagigettaka mud samaluwe islam deenattaka izzatteriwa islamunge hagguga wakalat kura adi islami usutan alun ambura i'ada kurma fardi gotunai jamaa'i gotun mase kura baykumuga allah minbar kurabash hada wa subhanaka allah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ade awon menna shehdevi ibretteri filawultaka malumat taka shehu warboda awon men shukuru ada kuram adi hamaya ko miha gina wagutu awon menge darus adesew mati be fulon tibbevi kamattaka tiyem meha lobeti ahunna akhtunna shukuru ada kuram miha hisabun jamil salaf ke faratu inzam ko kuriyem migen die demun mi darus nimuni awon menge dua ki allah subhanahu wa taala awon menge mi faskandu satta islami qawme gotu gatha bada levun adi islam dina de kola hanguram kora munafiqunga adi kafarunge revunta awun menna ingen dium awun menge midaras kuriya gendewumuga mali city councilor divhe rajyege fuduhunge khidmata adives ege faratu awun menna devwa fawa ibbarluma ehitir kam fahako jamil salaf ka faratun e farataka shukru ada kuram adi awun menge mi darus kuriya gendewumuga ekigota ehitere vedevvi awun menge emmeha ekuveri lobeti ahunna akhtunna me fursatuga shukru ada kura subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh